fonga Samoa oa leo imoa ole toa ua lepa e ua o tia I sema o sia mea ula a ufa amo imo e to fatu I toni e ole a o oe tofa oe la tia ole ama bae le taua joe lili ulo ma pau pau sa ili se tasi e taua na pau a ole a se ulo uba ai anga ile au ainga ile tai mande uru moenga e malingi loi mata e tangi olo uanganga ile tu malo ambe ile palapala ma amanga lo ita o se tangata ile anga oe topa oe la tia ole ama vai le taua toe lili ulo ma pau pau sa ili se tasi e taua na pau ole a se ulo ua ai anga ile au satu ulo tola ukilukinga ole a ame ita uepe o se ainga a ole nei ua esi sole na iau whainga le pina ngā loi ole atu ele oe o se topinga se mea lava a whainga ta ole whaiawa e moe le poronga ole loto ala I le tinga io o I le vave a pulo le sua mai pai so paiva ai ale ai e ua laula ole mativa o te mana tua ina sa whaato ano no na o alua e tarusu e oni whaimani popo e tau mawhai ai o se suawai e talo ai o lo umusu I lau tamapuna ne itia ai se mea lava a whainga ta ole whaiawa e moe le polonga ole loto ala I le tinga e o I le vave a pulo le sua vai whai so whaiva ai ale ai e ua laula ole mativa
Wa mawhai o na awina atu le polokalame a le au auli mafufonga mua. O na o le lango maalosi a le Galaxy Childcare. Vili mai loa le o lua tasi o valutolu. Lua fitu, lua iwa fitu. E risitala aila walo. Sufunga ni ndala si le fantu le taulanga I Samoa ia ma le fianga I le dei fo I vai ngola woli do wa lu se fulu bi tu tani le se fulu le lua fianga ile tu ma vai ainga la kan zo leo fianga malo longa mai nga wenga sa fita I tunga ia ile tai ona lila le wa mo ai sina komba le wa sa telele la ai tu we mo sina lua minute te fa longa tu ia pe ia wa e tau lata I le mele a Luis Tamolo Pati ia ma stamo Wayne ia ma le Stenio Rose ia tama voi lele a mata o mafana o mane we fa longa atu ia wa matua mu wa lo pa se tu lo le fa fonga ngale tu le ni vai ngola woli pa malo tu le sunga wa ia po le matu tu langi le fianga ia tento mo le tu ma futanga mai le tauna ana le la si uli mai fo stimulate ma atu le wa tanto fa si ai so ona fonga mua le porkalame o le woli ma fonga mua si ulia ia le tu lai fa I le fia na nei fa I ungola ia so le toia so nai mo I le dima sina lona lua o le tusanga ia o le fesili o le tefsili fo ia uia ia tau fu ne fesili o ia toi o le asi ai o le nei masina manu e tanto tele I toi tanto tele I tau ma vai atu iai I le vai luanga le o le po anani pe tanto ulia I le lofa maleanga le leo le tapa au sili I lunga pa ja lofa masani e le mafiona tuua e le mafiona la lo e le tanto polo kalamel ne yo le awo le mafunga moa ia se fa anta lofa ma fa tulima au ona pa ia le tua tau zuina li po vai le ola so se fanta faita ulanga ma lo le tatalo e ma lo fo I le ono sai te mama tida ma tua ia pa anga masani le tanto wala le o mai auto le dei vai ngola woli wa mai ona fa ba singa fuala au yo a wali nu tai fa au yo stop yo go away wala vale rua a fa mai kasi a fa mai ya fa kasi mer me ka sami ai so toast yo ai so fruit and wa kasi mana fuala au inu se ina fuala au ai me se lava fuala au ia fu to ina tanto le sui fu mano lo ina e tang mafa mo mua o na inwele e le meka o le lining o le la tala noa fa fu mai le fa wina antu yanto e le thin lining ai lumo tato manava e a fa ina ati le fuala au pe a fa pianle e le usta I le mena o le tau mafa mo mua e o sina me ai I le fa pe fu ia le ulpua a ko wala vale au vai alalo ia po le au vai alu wala varanga e ka mori e ko ngua ka ko fuala le ni fo ya wo le ban tango fiola Australia ya ai pangale e le vai ngale behind ya tanto ai mo mo fa tana van to le ban si lu o lo o fenga I fo mangalo wenga I le so ma lo le on sai ma lo le solo le fantu ai nga tosi yo ya man to dele to e fai tio la vai anto to ya o no to na fianga I mo le tanga me o te pina ino le fale o le fai le kuka o le o a mai si me ya mo le sia kina o le Facebook ya sa ili mai tala o maliu o fai poi ponga o aso fa now ya mai lan to lo fai o tato tala ma lo nga lui ma lo le tawa ese ma le ko le ma le ko songa ya o le mena le ma popo ia tanto ma ftanga I tonu ya o nei tonu o lo o to no pia yai pantalo fa toile ia tonu o pe o le yai America Samoa ya o Hawaii ya fa pe fo ile ma lo tele o America na le ole a fai te tele I fulava o to wa la fonga ya na wa velo antu o ya saina ka nata maisi antu ya wa la wala fi dang wa le prestenio lo o tu la I nei ya wa le toi fa le yo to ma ainga o le malo tele o America Talvanti ya Selina Brown Amelia fa moana maletonga pa u I polinuma pele ni se so vale mala ainga dai Brisbane Australia ya fa pe fo ya Diary to winda ya malo di le fa malo fo le tan fa I want to love malo tu to tashi ya ma auto umala volo ma futa mile di vai ngola woli
ma so se tas lo ma futa mai ai le mawhai o na tala no mai lunga o penga te whailangi ma tala whantu ia te o ma lola soi fu maruia ma le langi e mama ea e fiangia o pokang awa e lau le leia le ngia o li le mea ai e singa ainga langa i le o langa tala noa le tele le tamba i le telefoni la po alava wa uma sola o le peni tala ma le lau pepa e fai ai o le tusi le pele pe tusi ai o ni pese o aso nelu salo lava awai wa sui o le o langa wa uma solana o le lau pepa ma numi le tanga o aso salo lava salo mai pe ataua e salo mai amana tua o e fai le toalua
le songa male mantango fo yo o upu ya Michel Fatiola tanto fatunga le da mai wa e fiwe te alu maula pepa manumi ave ye male tupe la utamale ave fe au ya manatua o asola e malo ale spike ya o vai tengile ai o fanga sa o ale o fanga sa o ka ngaka ia o jona pona o ngai fanga kula vai ki nganga iro e fere koru a ngai fanga kwa e vi fale le ia rika ko me o le lua fe lua lima e le o koe lua fe maleiva fa mole alo plisa e manino le ele sunga ia lino male au skula ki ngai ka fa ngai le Westfield Mall i Manukau fa tano fan tu ina me le pone ia fa tan a musa male ainga le mafuto mele ia woli mo e fa muina ia male ainga o le fa tasi mai nai le vin o mai le tau ia tau wa mo ia o le matua ma da ia le la ia ma tau nei Manukau le nek fo i vainga le aso pina nonu ia be fo ia la ka mo Java ia madatu o le upule le Java o se matai ta ua tele lea e to tele ana na ia uso wa pale mai el soafa lea e pe o le uso ya Avianta America le si foi lea pes Java ia aluan tu e se uso le ia tiano le lofi io o le si foi nga fa makwa Java le ia e le meo ke fa ia kuai angongo foi ko kongo la ko ai ainga e pe o princess nga o ainga na yo la tu te tolua ya o ingala e ke malama ile wingo le upunga e ka o le Java ya a fa sa mo o le best Java
loa tu whawhiawhia ngana le whipese le tu alofa I a sinori ia o le ton telefo I o le au sinori o le au te loa masano o le si sinori dai te rua lanchi le nei au fai a hapwe piki ka mai vai fa le le cheme ai ka maki pe aku le a unga ka mai ia ma le pepe nai moi le pepe nai moi le fadi Io vi la nganga le vaingola woli wa mo fo ile do te no ha tu ile fionga le loli ile li pule o le tu bla danga le jima the wholesale autos o te huhu lo se fulu lima tu sanga la tu tua mo o isa mo I tono di sila va tala va tu ngal mana ma lo fe faiva e ma lo fo le tu wa tai tu ya so nei mo la tala ina si via tu le lunch ma sinopi o I masnori lo Malo le como vida le langin mai lo salenga te malo na po di tau tai malo for lau ile le mai ato le tau tua matavela le tato radio Samoa me se foi au pa lau mai lava le tai au e pa ia mai for le nei tu la ile salenga lo fa talo pa lava malo so I manuia malo le langin ma pa pera I poi atu no le nei tu la le aso right ia ole aso vol nei tu pui to tele pe fola o te man e foi malo lo le nei fo ia the weekend ia ao nisio tatou peo tai ia e polonga foi le weekend ia malo la vel tusi aina malo le usinga luenga malo fo I tau tua malo fa maoni talo fa talo lava ia tanto te tau foi fa malo la va o fionga le loli malo le foi le faiva ia malo foi le ono sai pangale ni me ono sai e isi taimi anta pesel ono sai ia lai ta te le fia ia langa ka ke kama fa ia foi le sko ingo yup wow Soifu ko inga. Nga ka fia miro me o kere o ilo ala po o la soifu. O ka ule fa nga ka ko ingo yo pu ni pai ka o fai mo ka va ko fai mai tu suanga I no Facebook. E o le menga le ka ke lo fai a sko inga. E o fai a ma fai ngele le ma ka o le fai ngele o ka la o le. Ia ai ma lo ia yo pu le on sa. Ai ma wepen va pe o le la ta misto ina. Se vemo nu o ton want to ye foi lele ia e foi se ma lunch e pe foi se ma breakfast ia mo si o ka karkala ngoa ku ye yo ka I ka foi fa fika u dira ko Yo okay fa ia na va ia pe la o sunga ia ma le tele fo yo pa ia man mamalu olo mo lava no lo soifua ma tua a te man na lava fo ie faina lot story ina ia si lo matua fa ta no ia ai foi la matato foi le na o mai ni sila wangalo sila tu mas tu la foi Samoa e fa pe ngala per fe ngor ngi yo langa e ka wanga yenga ka foi e fa fiu ko kongo ngi ainga ia o tanga ta foi na e to yo lai lo ta ma fa pe a umana ave tonga fiti le falma moni le to inga te man ele ala ma te tenga ma o fa inga le no ta wel ta fa no wa lua va yaso man vai le fitu valu ta vai de pieces at all ma a lot one not yet and my so you gonna have a barbecue tomorrow I already pay you guys I thought can you come and say oh I will take our money that's fine and otherwise we are not like you ese man poco o fenga ngari ka o kingo Não é eu ia for ia em eu levo como capacete eu vou fazer ia malo ia ranga o le mana ia le tau ia pe ia na e mang o la ki me ama ka ko sungu ka ngai lo to al jimana o te talo a bota foi monila ia pa atatala fonga lava ia mana tua o a fenga venga ele é o wo ele é o saupana ia they are human beings so you need to look after your staff while they lena by staff ele le fainga venga ban papena te masalo ia le o ia faile to lo papanga sa mo faile le lato lunch style le lato barbecue ia o barbecue ia kama o hala ele oni ele se mit for that so le hala le lato mit faile lato barbecue style ia na tala ko dai le ese po ati so lato ia no la to ia barbecue ia tentar patel le uli ia na fatino le te lunch mo le au isilia ma le au pultava le ia wa le vanga ia ai fuala to ia so mai au
Tafe manere malvaenga e tau samia ya tau maso. Ia tono le tulanga fu ina na leina tu matila ia le tu mala udanga le timana. Ia ono nei sekile ia wa ale to ale moa. Ia nga ale fia fu sua mare fio le vale le be mo wela so ako. Ai fa yo fainga le ka o pule lo ngawinga nga aso. Ai anga o fenga nga e o ka kwarki FC so. Tama yung makanga ya ale ole perfect king ole well anyway ya ai sa le la mala ila ale le ya fan fai lo finga benga ya ole le po now o na benga fai ma on ya le la va se tasi wa ya de faltua ya rosita usavalia sulu tau sanga sabalia su tau sanga tau tua peleta tonanga ia onisi po ila tau ia sa tai valu tai fip tau sanga le wa me ia tunisi o onanga o va fa pena ia ole tulanga le na ia e tau lavan pai pa lele ile staffa seman sa ole le lava ia wa mbana tu ole o fenga wenga na ia le na ola le tantu tu e ese mai ai I tangata fa tang e moni o tangata fa tang o le mawa tu ai le tupele mawa le tutongi ma le tupe fa sili ai ale ai la nisi fa ti no la nga wenga o lo no ngai fiu ka ko fa ka oh a fa le lenga fa e fa u le staffa nga ile I dan fa sa lo nga le mo ko di mo ko fa ko ya alongo winga fiu e fa I la pa o ka vale ma solo ka vale ya soma ya e pa ka I ka foi le foringa ole o tangata le fa nga wenga ya una uma ya le ina o te fia fe tu foi le ya te la batela saudana o sina la tunu ma te mali ko lo fata wina sai nei e modinga puni foli on yoli e le tula pe nei vai a mat mai la vai le tato wa staff mai la loile e ai la todo approaching a mo mo le tonu mai e mo ni la re tata o mai lo ofisa fai fa talanga ya o la to mo mo fa fe lo ia ale le sa le la staringa se man lele o le wa tanto yele to ya solo ni masina ia fu tu wa I mai foi ia la masina ma tana pisa foi la ia le fa mati wai uma lo le fa mati ona so antu wai le male e se tau tua mai ai ia le so sa kiri o le kausanga ke ngi ngat ngo kenso inga ile sa tina te le lo pena fisto sa tina ai se tato a fofuanga sa ia le so tina sa ele le promotions a fa al le mat la le tina po ai lava o lava promotions o lo alu o tu pe tanga lo mo fa tau o referrals au lo iai lava le lima se lau o te masalo o tulanga fotna iai a fa tau lo sa pe ata o tu iai o le paule na le tulanga iai ai le fa tirina ia vainga sa ma sanian fa tino I tau sanga o tele talu lava tau fia mai le lockdowns fo I o ko biti mai fa pena ia ele toi fa ia lava se tato pata tinga matinama ni tato fa nga me alo fa pe ona masa ia tau sang taitas ia le ma tango fia le tulanga da antono le si le fia mala wi lo foi ia ele pa ia mala malo le tanto tu le fa le tono le tamau ai nga le ngata ia ni sil ai o le tele o tu o le lalola ia la ki antato ia mo ia le ta wa u fa so ia le la va mo ngai singe fu ia wa le aso male aso Ia tu langa ia e mo ngai sen ai toi umana toi alu ono lo tau fa so o le mea lea ia se I whakakianga mai lo finga no ilo ko masinga wale wa wakuna wha maki le masinga fau e seka a perila a sauti na ia me ia ai kuko kasi lo ka ko male matariki ia yum o te masalo umale ono masina na ile isela tato lima fenilo no tato ki apu kako kamo mo le walua ka ti apu yo wa kako kamo mo ya ko pele lima na tato penga me alofa ai de ngata le o le tolu wa feta la I lunga tato ta vale use gas man to foi o le tau la valo e se fila yai o le tau la vale na lo fa pe na ona e mo wai le tato to wa pe penga me alofa ia pe tu foi lunga fa to inga in ia ma ai le tau ta vale lo avena nisi panga na le mana tele fa sili ele a fia I follow trading a fia follow trading e li mafi o lau piki apu le fatawina e li mafi Dona winga e se fulu wa Filipino I tupe lewa e wina pe ai fatawina taua tato ta vale piki apolo amata mai I le tolu ono iva o dona winga o le tau le ta vale na e piki apu
o le tau na to rono I mai mo po to fitu au le lava ka vele ni ma fa tasi ma trade I le ya fia ai mana ona tu atola sud wafte le I tono pick up no binga na le sud mo tu pu le vele pick up fo ia o ta vale ma pe lava na ata u se telefone fa to fa tata no anga lu no le YouTube po fa tu sta nei ta vale e tu sa malo si ma le ora ale cruza po pick up le cruza I tu sta le malo ta vale nei e se senga fa su wafe ta o ta vale nei o le se senga na se ma lo fa tai ia lo no winga le se si mela tanto no fo ia ia ole vala a want to know ia tanto no mer ia pe a fe ale to tomla danga lo fionga le lo I mala tanto fa le ta vale lo se fu lima tau sang fe eri ai tanto wa lia antu le tolu se fulu tau sang ole o nang e un kako yo e lo fionga le lo e o atu to se fulu tal no lo le tu ta lo fa ma fo isa pa kama sa pakinga kalinga lumalikyo ya ole me pito silio na tawa ya ole la vai po ala vai lo I tawe la nga tele o disi fo temia se si mai ia nga sengas ya ole la vai tu maulo la fonga fia malo maka I pepeso Ama ki pise menai nei ke fo wa vidi mai ro sita mai to ia tu danga moni ma o fa maoni ma o se lau pasene lau saunoanga asiasi mai le li tai nga ngati vang fa pena au lo tu mau pelo na nga le ya o ma u fa pele to telo le pa ia mal malo tato o tunu den o lo fa pena mau le lo foi le aso mai le li tato ala fa I mai tai au mau le so o lo fa pena na tato ba ia lo na nga le ia o la le si va enga o le fia lava ai moni lava oi atale aso ia le pena usufa u mai tu lo fa fa ni tai au le vai na ia ale fo bo ka enga po la le temsalo de la o kala staff ai mai fo ko lu dia tu ta ia la nga voi fa penga me sa o ala kala kam ki ko mo voi le nga pepe sela vai pes kam ki au le kingo le ko kingo umi ko wangi moso ala o ni no kuwa o pa kere ko fe la ma chio kasen so le talaina ya fiso siriva pesa amino ya pela van sila fia fo il na fo sila fia Mikael pesa amino le sino swaf esa o tasi na de fo le tato tonu lo tu maulava le koti tu langa I le sao na van pa pena tonu lo pa pena la vam fa lo mai la kapia la langia sa le lava ai malona ia inga ia sola o le vai taimile nei o ke alu mo ingi da kwamba ngaringa e ke pase ko ka fa pau Olha pensa só na mal vela vai ya tala fa tu ai vai antul pa yeso fa ele so ya Mikael le pesami ai wa ave se silan ke le fongi volga e fa yam fa malo mo ya e kasia ro kai no voile e le ko e karango me lorga ka e maki ngoala wa ngoki di idan ke le fongi e lu me ia ale to tal no mai ua pale to wa be seina telefoni e le pule al na foi o la fua mata mo e lu mo stop le la to fa ole me ale a ta wo tu ye se si le uso mo moli en tu ia lo fa anga fa ye ore mo le rifi pe mo mi a to do se si pa stop a be sa me ai fa mo pe nga se me ko yo e no to a tau whataita ia lo se wherua ia mala to pa utua le ta vale ia na whaonga lo leo lau whonga fie kau whaake a kwa ilea lia ni mei kua fwile leo pa ula ko pa. Le tai au na wei whasawanga sunga ia lo se le fianga fo ia montea I le tūlanga le weekend o lo avanora na wallet po I lava nisi o lo fia ta whauma maeva ia o halo ai fo moa se lingi tele tuina. Ia o lau o whala na wallet il weekend. Ia te masalo wa le whatasi le mato whatasinga mo mua lava mato masli no Orleans. Le mato mastanga ia whaiala le whanipira lo na uso I nai I ta lofa I manreua. Ia te masalo la le la mato fia e le ima se seo mato ue ta pena in se ponga wa fole o le fontanga ia ba mse me iwa nana ta pena to ele. Ai lo kalanka vale whafusanga la kongo lokoa. O le anganga whautai fia moli atu le uso ia pira ia whautai
pida wa mautino foi o nala ai o yu ia rosia oi ia mai inu fu ai foi na teofu ia ai le faina le ngai a faia o le masang ia ua paula fa mstamo pida ya pida a fa de kongu mai lola ka manga de weekend ia bua avelona ia le oi o le vangoa e sumengi foi le sunga le santing le la foi e fiche kusika foi le wanga ka i luma le driveway o se upo ku rungon mukia ma ko i fa saka pukapu fa mo mo Ole tasele me tele o fia tele le tato fatatanoanga i re ngate la utalainga ai me se foi le uso foi ati tu langa mamai e tina lava na bebesi le tato atu no ma fai tu langa foi il fono le tato malo le tato malo plesa mo e le taino o ye se tato fatatanoanga e tato te tala no a tato ye tato suanga o te mo tret fa malo e tu ai ave foi la mata fa tu ile tato atu o le telepo le tato fai ma tulanga pa pena ti e foi ai o le mea ave tatalo se tato fai tatalo ia vave na fole pa fitauri ai o te fa malo mo pa tai atu ai ile tato pokalame matani ai la talanga pa pena so ia tia tu lo ai na swapa ia mai so da uso pa tato no tato tato le lo te foi e tulanga pe ele tato malo ia tato no fotalo mo se foa ia uma foi na mai o ia por kala me lungol tanto temi le o ainga ia ma ile vale o mantuma ma fana ia ma le ola tia i tutono ni tutu e fia fa so la me ka por kiki nga o nga ka fa pule o marunga o ka ko YouTube marka ko Facebook ia o le wasa ni mai ai doctor le an tawo pesta saver o ia le na ia o fa lulu ia me ka por kiki ka ko ala le Nice. Ai, la ia ila po kalame te tau na ai o tatou ia te rienga tatou suanga ia tatou tatano lava tatou ai mana ia tene lava foi fotoanga atoanga i luma mai po le alisi me nga mo le ai nga leva yaso ia tasena vai nga o tilo ia ia ai vai foi e ila le lausunga po la talaina ia malo se le vai nga le vai po fele la o ai le weekend vai pa pena vai tau foi fa fa malo stino tau na foi ma mo ta fau e mo foi malo si mo vai as fau se ma sa le lava le lo bete fio atu le va no pese mai ai o e langa ke fiwa e ke pese e manga ia ko ilo si fonga malo voisia o lo malosi me mautino la bana ele lei mato leo ya ai le si se ka te tua o tinga talinga tile pau no leo pa mole ta pumio tinga pu ele malo lo può che pese via fa mai dopo ai se ti sei na via tu la me la co fiola che via lo più o sa me ko ngwane le masenga foi ko la fonga ka wa fa lo marmaika o topo kai kongo le fikirio kena ka mai ki mau ki ngoa la fe me ia so mau ki ngopoi la se ele mai ya ma lo le sua ma lo le fa so le rivango le uli wala va ia le anto pona ya ale tanto tu wa wale anga yatu fa filo ia le tomai tai po le masina fo le masino matil vai luango le po ana ni ya mo iso fe ngano le rivango le wo yo ani si vainga ya on si le fia ya tanto tu me ile sa le sunga ya se uli ma tanto telefon Patai ia sa mola tunu pele le umalava le nanga patai tu sai foi mai nei tau sanga i tele o tau tua pea e ala na fai pea le tato o nanga ma le tau tua ona le titi fai tama ma le langa msua le tato wa tunu pe ona iai le paunga aino la wa unanga fata wingo ta vale le ngata mo ni sele nei au sa mo foi ia e fa pena foi inisio baenga pe na tato nga lu e fata siai a wale community e mo voli e toit fata ia nei foi tula ia so foi bai malu puenga o la foi le tulanga pe ona iai se fa fonga anga le tunu mai lava le vaiaso tua nai le nei masina a toa ia nei vaiaso pola se tu o le tau tamali pe pa o papa po la auto fa fonga ma tu te matua tu ina longo mai se ma se le o tau tua a wa tai au mo dia tu fa tai tele tato radio Samoa
ma lo fa le faiva fa sai tele foi e tatu fa salanga ile aso male aso ia mai se lava foi pa anga masani ma ainga ia mai se lava foi ia au fa salang la salinga mai foi le tunga le ia tavai tai o tai tasi fang mai pe lava na taua ia la lava le vai e lava le manatu malangona so titi lava foi pa au mai sunga le ia tavai ia va nga nai le fai lava fa analo ina le tautua le tato radio Samoa Samoa tunu pele ia olo ofa pena lava na patala le awaunanga tatu faitoa di chimana tautua masani lava oni ngalo ia te oe tatu tala mai atayao te pa ia le tula elima ile fiafi tulanga masani lava pisi lava ia o tukava de fitu le valu o ngalo pele tatu awaunanga man tuedo se awaunanga fa palangi loka le time tau lokai ia tatu ia se longa lava mai se me ufina ngalo ia po le tatu tulu time na mia tavale tatu amana vale tatu awaunanga le so tau mai ni so tatu a neta api ki to tasi mai te diren Christchurch la tu tavale fa penau en tole ya la tu tavale lo pikina ya a sila imu al tatu Facebook al chimana en boaini sfala utelin wa tatu pondalanga oni ngalo ya tioi tu patasinga wa tala fu tatu trade in for cash ai ngata fu ile tatu fainga na lo fa pena ile lima fe lu tatu pick up forward mahitra na to wa fe wa tatu tavale use card referrals na vainga uma olo fa pena ya se meu o ngalo ai tano sa mai lava la ngana tato ofenga vena polo me pui pa pa mana mo se sosani mo oi a wali chi mana o di tali lava le yo e pa ya tu la suma tato te fo lua pitu o pa o no fitu over se la chi mana no merta si lua ba eken se avenue leo tau o lo ele tau tua fa tau ba man we we keni la tanga se umana lo pa koi le aina ai ma koi a nganga sa mo man we ne weekend fa soi foi ya soi fo ma ia man we le jonga lo li le pula le tau tumlo dang hala jimra ho so oros i dai le lua vanu Atkinson Avenue o te hu se le nei so sa le o le so ia ole fa un le ia va ya so le toi tolu minute ona tale o le tula tas Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. A whai alo sa ili se a onga a matsa molo walo. Au alo e te toi popole o le Galaxy Childcare e tele ona la lai au kilani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental, ai e ia inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se fulu lua i le se fulu walu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ina le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 5 Great South Road, Manukau pe vala au le lua fitu ono fafa, lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. O e mo mia singa luenga le customer service, hospitality, po le avea fo ima leo. E te leo mautinoa, po o fea a matai. I le MSL training, mātou te fesoa soani atu. Mātou te malama, o le amataina po le toi fo i atu hi aonga. E mawhai ono whaafaina tā. Ai olo o iai le mātou au fesoani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe i lau malanga. O le MSL training, o se aina. O se nofuanga i langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi i le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu se lau, lua, fa, tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, i inei. Radio Samoa. Taslima iwa tolu amo. Malolo ng sai fongamoa ia fatala fat po ile tinoma le tapo inga le nei tula fa fongmaya e tala mo lang tapo inga tala tumua selia mo le valu sela utanga tamo o mo nei sitseni lalo le tula fo
tau tino le tama ta isanga lue mo le vava ia tino mari liu ele monio mo lianga ilo na ia ino tino mari liu ta longa ve vela te ufonga klapu mo skon kalate tu petele mo Dylan Brown ia fa fonga mai al falo tele no nei telefon e siria mo le valu se lau valu se lau pasu piti tanga tamo ua mo nei si teni ni sila i lalo le tula fana fou le sa fa malo se ia November o le tausanga bovai e bona fa dia ia le minister mo ta upo lo toi fale ni sila o le tula fono o fa tanga tanga tamo patino e ia ia lato si teni ni sila ta ave se i lalo le tula fono si teni sa mo i sifo le ape se lau valu mo lua e toi tausanga i si teni ni sila o le fai pulo le partia le Greens te anau tiono ta ia fato ai le tula fono tau fa ofi mo le toi fa fo yo nei si teni Lalo le tulafono ale Restoring Citizenship Removed by Citizenship Western Samoa Act 1982 Bill. O le tamata minister mata upole roto I fale Brooke Van Velden tai falia. O le mau o le ta fatananga e mawai si teni New Zealand wo foi nai se numero nyava no le maua e alfia I male umia le o le tusfola New Zealand. O le tula fono ona o la tosa soi fo mo I le var le aso tolu me a fe se la lus fa o le aso mo January a fe se la fast river e to e tal sanga I nei sixteni o le mafina sa fa inga renga mo le va yo tino mari li uri pone mali wale tipene funerals ta tua ia no na fa vale ai no ainga fa wau o la tosa mari li mare ai no la to tino mari li o ia tino le monio lan so tula fono ta wai o Fiona Buckledge sai tau tino le monio morianga se puru le farm ele farm stongo fai tu malo o kila ni le tai o nei e au fiailo na ia ino toengo tino maliu malona mawai ni tupe ile tau favelea ile va o le lima se la utala ma le afeta la ma le siviaku li puti o le tuangane o Buckledge o te fono fo yo le fono fa tonu fa lo te fale mangele ma o tahu ya to wanu una nai Nick Buckledge o ia foi sanga lue ile nga luenga sa ba ia ne no fanga mo tanga lo tele for fa masino mo le lango lo ino lo ne tuo fine Buckledge sa fia ile por la mela ulo le televisa le tipene funerals o ilo ai ole the castateers sa tu ia ilona fa faina le tino mari liu I tono tanga pepa ile la pisi na ilo le tu tono pusa maliu sa tongina la to ai nga fa no noa matapa ina ila to e tongi e tui pui pui o le COVID sumariva mo nei tino mari liu e ulava sa longo ila to whapitoa ile lo minga le Herald ile ise mea whapea e whaia o le whaatono o le whale mariu o le tipene funeral ma le lisa whaautu ia ile por kalame le televisia le Francis di tipene e pera teritono a inga sa afia o ia palasi ai nei ngā o inga so tula whono o tua ia ilana tangata whainga luenga a longo ai ile Herald ele ai masona iloa I se ise ese tuai sa ofia I nei whainga ka ia polo mi se le vaso mawai o le ai whailo ina nei whainga whaala tua o le whaatameno sanga o tungalunga mai pui pui o le tula whono o ai a te tau I se tūlanga o ni a whianga e whaonu iai wa langa la ngā e tu samari tula whono fau tangata lau tele e mo whaiona la tu tau whia ni tangata sul tula whono uailo ai o le citizens arrest laws o se tula whanu o whailo ai, le taitai o le loku o le Destiny Church, Brian Tamaki, I le malasa zona whanau naunga I ai. O le vaya sone sa pola pola I le minister o whamasnonga, Paul Coatsmith, I le tula whanu fau, le o le a whatanga I tangata lau tele, o na tau fia tangata so tula whanu, e pe o na taula I lea, I le pu eva ino so ngā tula whanu o ngā oinga I whalo loa. O nei swinga, e sa whai joina le sosio le leo, e pe ona la to fa matala nai o le a mamolunga to sela matianga ma fa ono o ai ni tulanga ele manuia ele mafo wina ai ya Tamaki we te lefi ia nei swing o le tula fono ai fa dia I lunga na penga of to se inga le ex I sona tulanga fa nga e tia o ia ile swinga ona olana por kalame ale man up o le ala to mawai nai te tele atu se maros anga nai lo leo te tūlanga ele o mawhai o na whaia le tūla whono mawhatonunga e pēna i tā wai. A sa longo ele li lo ia mar whaia onga ile a onga tūla whono i le University of Otago Henry Benson Pope I le Polokalame le checkpoint o le whanau naunga Tamaki mo nei tūla whono fau o se popolenga. Wai e tā wai o se popolenga ona o se taimi o ni kulupu o tangata o le a whaanga e tia ma whaafia fiena
e winga le whaongai no le maa loso le tula fono, whaasangai isi tangata. Pari e Benson Pope, o nei toi whaatulanga no tula fono o fuafuina, e mata i tūinai, le whafto aia leo so tula fono I whaleo loa. Ma o lona I loa iai, e lese whea o tamaki, I le whaatinongo le tula fono. Riso tangata longolango le Destiny Church, o lo whai Yesu e ngā leo. Taru wailo lato Sofia, o le wha moe sa whai le whare tusi tiara tū, o se whai tau ngā tusi mō tamaiti. Ka whātau teia se whapawhine whapia, o se vaenga o le whamana tūngo le vai aso I tu aingo tangata kei, o ilo ai ole, Pride. O le uluai tangata o whano le ola mai ni misela o Pipisi, West Texas, Amerika, o se tamaititi a onga. O le tamaititi a le whaisun tu Pipui, e pia na tau fia I whale mai Lubbock, Texas, e pia na whaari ai le suiso upo le taulanga I a Lauren Adams, I le vaenga o tālala CNN. E leo talia sui o pisa e petile winga le matua moni o le tamaititi, iniso whapitauli ilo na ola maloloina. A po tūlanga ila na onga I le whailo inga mara tustala. Sa tali malo I soi fua maloloina I le taulanga I le solulo le ni vai aso. Ko se ulua I ola le ua whano le misela tenu mai le luasta marilima, ina ua maliusi tamata I Washington. O le numero I lato o ni putia le whamao ni ale awhia le pipiso le misela I Texas I tepo. E o mai le solu o le vaso nei, o se lausu. Se laulo so fam I le whao poponga le tosu ma le whao I la tau te lumai le vai asu ma vai o le tōtelo I la tau wa fia e le vau le lima ma le sfulfitu te sanga I le whorotanga mo moare ka peneta President Donald Trump ma le utustala e le salulu sa ia pase tuai Fesili e winga le pipiso le misela I Texas ia Robert F. Kennedy Jr. Manatua Robert F. Kennedy Jr. Le fai lau tusi o le tautua mo tangata soi fua ma le matanga luenga o le soi fua maloro ina Amerika. Le sa ia whaari ai o lo lato mate tuina le pipiso le misela e stetasi. I le teimor fono tangara ka peneta sa whaari e Kennedy e tōlua I la ua whanola le misela e peitai. Sa whamaunia le soi fua maloro ina ele asono napi e na o le tō tasi. E tō asfuruma le maru sa tāwhia fo I whale mai o mai le asono napi o I lato uma ele I whai ni tui pui pui. Ma whaari ai e Kennedy o le tāwhio I la tōni I whale mai ua nā o le whaana nofo e seina po le quarantine. E sa whaaria sui o le soi fua malolo I le vaenga o tala le CNN, e le ai, o le tōtelo I la tōni o tāwhia e iaia nganga, o whata. Mai la tō te le tāwhia ni ngāsinga se I whale mai, mori mafu anga o le whaana nofo esen. O Kennedy, Manatua, Kennedy, Sala Lawel over Cecilia o le soi fua malolo I na Samoa ai ono Professor Dr. Alec Ekeroma ia Januari, ia le pepelo. O Kennedy, wai loa tele whaasala la wino whaamatalanga awe se se winga I tui pui pui o le mesela. Sa se se atu I Samoa I le ruas mariva. I le teiva le pipiso le misela I Samoa, le sa whanoa I ola masoi fua e varsi matol. Sa whaaria e Kennedy le whelo inga ma le senate le tausane, o vaenga mo su enga po sample. Sa wina mai ni usila nei, o I la tau sa pia le misela I Samoa mo su enga, e le I whailo ai ni a ungo le misela. Le sa whaaria ai ono, ele sao lea whaamtalanga. O le kurupo tangata tonga I Aotearoa, the Aotearoa Tongan Response Group, ta lato longa le komiti whiriwhiri a le Parliament New Zealand, I o lato te te malosi, I le tula whono tau whaawhi mo matau whaastiri siro le whenga le Waitangi Treaty Principles Bill. O lo whaawau na whaalongo longo I le komiti talasanga te le Parliament, mai I whono whaatonu, iwis, whaalaburu tonga tangata tele, ma le teminei, I o tai ma le Pasifika o whaleo so lato ngona. O le tete I whono le kulupa tonga ia Anahila, kano kautaa. O ia whalia, e nati te ia I lato e wha māmasang ieina ia iao tangata Māori, o tangata o le ere po le tangata whanua. O ia tā wai, o lato tā paina ia le malo e whaia le mesao, o whato ese. E wha sirisi la tuai ia le amana I o le whengainga, le tiriti. Pāria le tai o tangata tonga I New Zealand nei, pākira o mana se lua. O whailoa le malo ni usila ma I lea taimi, e iese lato whainga masani o le soli, o le mamalu ma le tūma oti o tangata o le ele, o le ngata na o Aotearoa, ai whaapea le tūlangi le Pasifika. O le teiuro le pātia le act, ma le minstalang lango fo o whaamasnonga David Seymour, ta ia fōra sia le tūla fōra tau whaopi le pāmene. O ia whalia, o le komiti o le a iai le avanoa mo tangata New Zealand te ta siuma, e whaali ai so la tau leo, I le whaape whera o le whaali liu le whengainga,
I aso nei, ua iai. E tālonga o le suira o le kapilika le kiwi a New Zealand Gillian Brown e whaono toso e seina ma le kalapulika le Parramatta Eels, o lo tālo ai. I se taimio se kon kalate, i se tasi, o kona kalate pito tele vai ngā tupe mawai, i le talaanga o le tāmarasanga o le kapilika le NRL, Australia. Tasi le aso talo na mai ale whaamaunia le kalapo le Newcastle Knights, ro lato tō sina e sainia i a Brown, a se isi kalapo lato whalia nei. Ia lo lato turi o le tamasa moni we sa whanau New Zealand nei. I se whea ngainga maua e moro te fulu tau sanga, e beona lipo tia e tusa ma le se fulu ma le whātesi ma le 5 miliona tala, moro se fulu tau sanga lea, e tusa ma le lipo te le ruminga le Daily Telegraph i sini Australia. O le kalapulo na lua o lato whaamata uina, a whai ai whaalau te leina lo lato ngoa i le taimi o whiutana inga, o le ato e whaauilo i tua le lato tō sina mo le Sainio Brown, e beona lipo tia ai. O le whea ngai ngai whai tau miliona ma miliona tala, o lipo tia ai, le moni o le tau futulinga mo le fia Sainio le tau le talvou, e beona whaari ai se mori mau e tūla late e whiutana inga. Tā wha mao ni ai le ofisa silo ni Newcastle Knights, Philip Gardner, i le rominga le Sydney Morning Herald, o sa unia lana kalapu e whinau mo le whenga o meu lavo Brown, e a toro na lusu lima tau sanga le masino yuni. A whaila e whaiarwhai unga Brown e tuumuri ese mo le Eels, mo se whenga inga sfu tau sanga, o le a wai atulo i a Jason tau malolo o North Queensland, ma tino whasui ma le aui o le Gold Coast, o na o ni tamaia i le NRL, e se inia ni koni kalate mo le te se fulu tau sanga. Sa whaelo e lupe sori ai lauri tau se paka e matua i le ai, masana ai tia pe ai sea sa toi wha mamulu ai, pe sa wha mamulu se ai, te ai le tupua mai le la fusu anga mo le champine rolangi, ma ta atia ai se le mautono le rumanai o le te mali i sa mo kiwi, ilana taleni, ma tupua o Peritania o roi umir champine rolangi e pa mama fale IPF, ta toi wha aui mai tua ma le fusu anga ma paka, ta mafu ena toi na nati o na awinane i a Martin Pakole o Congo, mo le whasau ina ai o le taulelei o le panga au tūlo na lua o le fusuanga tele, i le whaunga le vasa i Saudi Arabia. Tele noi na porokalame ale The Ariel Halloween Show i le vasa nei, a tautino e paka sa ielo na masau salonga i winga de pongai, ta toi whaau ia i tua e te boa, ma ilona te tununga te wau, e manao i se la fusuanga ma Alexander Usyk i ale pongai. Pari e paka, ta ese lava lona whaalongona sa ia ina o toi whaau i tua, talwai, ta iai le taimi o whati teinga, lau tele, ai te ilava, ua mai. E le hei fo se whaamitalanga moni tu stasia, e po se pepa whaamaoni mai le pomai, e matua le hei fo, i ma se isi lava me whaamaoni ai, e o lava fo i le mai ai ona na fuso angama pakole. E le o mautinoa e paka, po feo tati ele lumana e ona na tale ni fuso e pena i whaalia, ai ui tawa fo e fia, e na te mau se avano e su ai ona lelei, i se la fuso anga e whaiama Usyk. Ai ole pa mtalanga lupe sori ai lauri Joseph Parker ile proclame ale The Ariel Halloween Show e winga de fisiting ai no se monio le mai Daniel Dubois o tari foi tauni ai le tamau Dubois ta longo e Stanley Dubois le bango tala ale Talk Sport ile sululu ma ye fai lo ai le mesa fa ali fo mai winga ilo natari ai le tau fe fusu na ilo le au ili lina la fa mtalanga ile mai sao sa ma po na to yo tria lo natari ma ile fusu anga Parker. E sa whaali e Stanley, o le toe malosi mai o le champini le polo natari, o solo, ngale lei mai. Ma ia tā wai, o tō tonga ilo na tino ua ilo ai o clans, o lo whaua ulava o na matuai, fofola. O le pongai le na wafi ai le fiva, ma le vai tele. Politics, ha? Kala nal ne yaso, iai perfile e mui tangta uma, so iswia. Tasilima i Vatolu Amo Radio Samoa. Ua mawhai ona awina atu tala o le tau, ona o le langolango mai ale Finance Direct. Bili loa api i le ovalu selau, tolu iwa, ono.
Fatala fatua lau tala ne le tau mole so mole aso atai au. Wingo le tau mole so, ele lei wingo le tau mole ne aso se ivanga na aina iau e fiti ele langi anga i atu le afiafi. E angi mai savili mai matu i se sae, fatupula i le malo si mai le au au nei. E vela whamawina lo sulfitu tikeri ma le malo lua se fulu valu tikeri. O le angoto i fule lai le afiafia na nei i le 2 minute te ai le tu lai valu. Mo le aso atai au e au o le aso ma o le aiaina i timu to ulwa vasolo ai, peitai o le atu eva ai le lei mai o le tau fasolo atu le awa uli. E angi mai savili mai matu i se sae i le tae au, e vela whamawina i lo sulu ono tikeri ma le malu lua se fulu fitu tikeri. O le aso ai le lai le 5 minute te ai le tu lai fitu, ma o le angoto i fo i le tasi le minute te ai le tu lai valu i le afi. Lau tala nao le tau mule somale aso atai au. Homeowners, talofa lava. My name is Api and I have a special offer for our families today. If you require personal financial services, I'm only a phone call away. Call me today on Olualua Ovalu Fafa Lima Tolu Tolu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Le dawa fa fungalen tru se fa popona tato tala I vai fanua o le dia so for really mai se ulu malaulifi ya wala vele long puili o lo topa ia malo o topa malu to au datu I le tula e lua temini ala tato o so stanto tavale ile toto mala udanga le sunga ya au kuso fie le mala Enterprise Motor Group ile lima fitu tolu Great South Road I Manukau nei but jalavan to yo kuso malo no fe vai malo folo no sai aso muli de ala sino February ya ai palasi mai tau le sa le tomai tai o matimano le galu malo se fo malo fo tawata I go ale tau tuai no se tato watunu ya pasta ile li o le ko mo nei lao to mo fo I felo inga ma ile ngata lau to fa ya mai fo ile ka pong anga se tato watunu o lo fai fo yo na tap po mai vale ya mai se ya tulanga fo le o ni fo inga luenga ma lao singo nei aso ya ia le li o le ho tatu to fe lo ai lumo nu o tu nu ya I lo na lo fa malo na ngale ya so I ko mau o fitainga o mo tato te tau fai fa malo lava malo le on sai malo fo ile tau antai o le wala mala mafai to nai tu lao na to lo ngaina le o to tua ya ala Enterprise mole masina o February o ani tanto fa pito po le dai fa wow le di masina si o le masina fo ile va luang o po anani mala so antai ya sa le sa le sa mama ya o le masaria ya pe o le o fa o pe tato campaign ya bo le tato cash bonus ya o fa wa mai le tol masina talwai ya ono lo ba ya le fo ya le ta u fo le na tai na mo ta vale ya mo fo sin se le ya awala wa ni fo ngale malu se tato wa tunu ya o tato ta vale mala ba lo ya ile afitala ya fa ya lau feelinga ya o lo ya fo inisio ta vale fa pitoa ya ma wa le tolu ma po le lua afi ya mo tulanga pe titilo cashback ya po le fai fo ona fai fo le discount le ta vale tulanga fa pe solo fa wa pela tato campaign na tulanga ile tato ya o nei fo I fai one masina io to taimi nei telefona number wa ia nai fa pito fo le mai se le la sia so fo le masina ia telefona ya o tulanga o fata vale ia tam fai fo le ia you know ia o masina ia close le masina ia o la se lo fo ia nai se o de I la masina ia pela na sa no ina ia fai one masina ia lo tele tato ta vale o pa ufa pito ia ele ngata fai one masina ia a tono fo mo le masina fo le amata taiao no winga o lo tele tato pa u ia le ngata I ta vale la iti la lo under 10 ia o tulanga fo ia o ta vale feololo ia ma tulanga I tato piki apu ia ma coaches in tulanga papea
ia lo fai ona maua ta vale ia so se ua i le tūlanga fu le lo mnau mia i le sa i nei vai tau i tūlanga fu i whamai ma ainga ia o te fu o iai se tūlanga fu le mo trade in ia lo talia fu i mātou trade in ia po la lawa tūlanga o iai le ta vale ia i whai lawa ona so tai mai ia ma taka mai fu ia ona whai ele ona au ki fu pulenga trade in tūlanga whapea ia ua fole fa'afaigofia ia pe fa'apa'ue fole ta'avale na ia fa'afaigofia i pei meni me tulaga fa'apea i le autitilo o le finance ia o nise tulaga ia o tulaga masani lava i le tulaga fo'ole le lo le tatou finance ia pe o se tulaga le tula i o mo ma le tali lona uiga e fai ana e susu nei ma lau ta'avale i ka fa'apea e te susu mai le tatou iā ia o lo'o ia ia le sunga po ya teri ia ma le so ya tamai ya tau ia ma le futangata ma fai na pa pelo tau sa ili se sa ia o le matou telefoni lea o le oval se lau o na tasiono pata si valu oval se lau o na tasiono pata si valu ia mo la tau fu i o lo au mau fafa to au kilani ia fai fu i o lo ia tatu website na o le enterprise cards pa kodo inset ia ai ona maua umai e tātou ta'avale po tātou stock i lungan oina ia alo iai foi malinki au tafo ta'avale ma fai ona palai e lau finance te whapea e au tilo finance ia o tātou e trade ia fai ona su mai i 5 ama i le 5 tonu Quay South Road i nei Manukau ia su mai ma tala mai au ia tātou mafutufuta e poi nei ia whaatala no ai tūlanga o nisi foi o pa'u ia ma tūlanga o loo iai ia whaapitoa le tātou palita vale nei Manukau ia te manu ia mātou te whaatai lava i le ngata tātou le kio ia ma te po i lau sunga telo tai i lo po i ma le whaalau i loa i lau le lau tua vai an enterprise ia le whaonga ama po i se tātou atunu ia whaatai mo le lango ia mai fa le masina le tūlanga po le totele se tātou tunu o lom fai ona su mai matala au mai fo ia au ngai na fo se au nanga vai i le no atu fo i nei Manukau ia manuia fo ia fai bo ton nei aso le lolo se tātou tunu ia mai se lau talainga po mua o le fa sau ni atu le weekend ia mai e tasi pe ona e saunoa o le sunga ia kuso fia lei o le Enterprise Motor Group i Manukau sa iliania ia so sai le rifo i vainga o le aso ia miselanga atu i le fai unga o le nei fo i vayaso le wa luse fulu tolu minute o te ai nei le tula e tasi. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Olo uloto ile manomi ole puata moko e ono me atele ai sui ai saufa asolo ifa apea ole teine ila lele ifa ole ole e mata ata ai tumo ile taufa asete.
Tumidu Jobata Emily July Tassi, Joy for Telephone to wait better for all of after me. Le Divangola, Woli, Le Totu of Well Radio, Samuel Polgalambula, Woli Bafungamua, see you Lily July 5, if you're fiad. Day, I would think a little Polgalambula to Lola, I would answer stay me a little to him, Maua, telephone to Yam Marietta. But before he Elizabeth Taif, Malaing or my foot of my pair, Le Divangola, Woli, Le Totu of Well Radio, Samuel, to Umistim. Nanga iyo tufo ile ontantuma tuama aveta vale piki mai le fana wa onga le tu wanyo wa onga ye tu tuana nga ile le piki mai le fana wa onga ina de te fo wa yin se ya fo ye se pe fe ono tu lai mai ya ona te tope tu ile ontanto ya pangale wo te le fa le tu wo fa ya si ontanto tuai ya fe fo de sa vali pe te la ala pe fa malustino piki le fana wa onga mana tu so fa ma A whaialo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au ki lani i saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu i tū la. Free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau. Free. Maua mea aia le whānau. Free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga. Whafso tai le o lua tasi. O valu tolu. Lua fitu. Lua iwa fitu. O e fufu e whaatau ese lo fale. E te manao sta ngate whaalongo ia oe, tau tua mo oe, ma malama i launga ngana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. Tasi lima iwa tu, amo. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on.
Alo falta tu tinu o mai tatu pol kalame ole aritole ola ile ne yaso te fia fa filo ia ti o mo fai fa fonga mai mo mai ile ne fo yaso. Ole galvenga sfruttasi fa pe valu fa pe ole fa tua na ana ai aper amo ina ua vala awina o ia e alu ile mea ole a maua e fai mona fanua na ia alu foi na tele iloa po fea a alu iai. Ole upula mo o ile asul nei fa pea o le usitai ile tua e tatalaina lo malama. Obedience unlocks understanding. You know le o langa usitai ile tua e ta ua tele. Ona foi o le tua e ese lava le fainga o ana mea. Mana o le tua e ke faia se mea, faali se mea ke faia, e le faali umamai. Awala ke faia, paua le mea mai le tua ke o le mele ke faia ia o kingo mai le o le mele nga ke failo mai. So le secret da le tua le me mo mia o lo stai pe ke le malama pe fa feong fa kingo pa le mea fai se mea e ma fai ona e faia e ke a makai vai foi la ya noa o noa nga fai le tua fau le va o le a sau le lolo pa ngar kala le tua ka u ye mal fai ngo le fu le va ele i malama noa ye se sami ele ilo ngoa e vai le se kimu nga vai te mi le lang ke le o me nga ma fau mo fa fe nga kupul ngai lolo le se vai le se sami o yai le se a le mele fau le va le se vai le se kimu ia akelo o le usita yo nga usika ya ngo fau le va le ke lo nga fa o lai nai lo na ainga o aper amo a fai fo ele tu ulo no umala inga lu tama ai alu se mea o ke fa singo ngako fai mai tala tu spaia o na alu fo ile o aper amo na alu malonga leilo po fele me alu ia vai se me e alu leilo po fele me le alu ia pa me ku lunga alu anga o le meleng fa singo le tu ia ai nga walu fo ia aper amo ona tango fo le tu o tatala lo nai loa ile mafu anga o le me le alu ia no e fa pena fo ilaia le por kalame le tua io tatu golanga ole e ngai oi mai le tua ia te tatu e fa tau no le mele manga ka ku ke faia ina ua e moai ngai oi e tala masani fa pe e ole tua e ke ngai oi lo ngai oi fo ia ngai oi fo i le tua so le upula mo oi le so le nei le ase me o fitala ia tu le tua ia te e ki ka ngoi fai ki la ngonda le lo loto le mele le mana o le tua fai ale ngai ke ngo foi wa umiaso e nofo o nga le ki ka ufika i lo mafu fau fa fengo fai le mea ase me o ke fai fa fenga ke lo awe ke fika i kua maluma fika o fika e kam fai fika fa pena e umale o langa nei nga le fika la me fai ale le songa mo e ai lo fitala ile tu se me ki ka ngoi fai ka ngoi va ai se me ma fai nga e fai awa ke a maka inga loa tango lo le tua tatala lo malama e ke lo ai leisi mea e ke fai o kai pe me foi le se process foi le a e pasi le me mo then o open mai le ava ngolonga lua ia onga e pasi foi le lua ia open mai me lo tolu no venga o le ki o le olanga e fa tau no inai me manga o le tua ki kele ki fai ngo fia ia on lo ustai e ma fai se mea e ma fai ona e fai o wa fa longo le upula sule nei o lo ustai ile tua e tatala ina lo malama ile mea le ngai manga o le tua e ke faia au e maua le ola ma le soifua le nei la rangi le tua fa fitai lava o la fio e te fina ngalo matu te faia mea ai matu te faia e ala ilo matu mua ono sta ona e tatala ina le o lo matu iloa ile mafua anga o mea uma matu te faia fa manuia lo tunu ona lo suafa Yesu amen. La o lo nga
Whakamalina, the voice of Christ, ma le pese o lo malama e tawuluan tuai le polo kalamina. O le arito le ola e pe o le whunga dātu mutapareina, sunga le whiwhi au ya pasta la whae le kupa o le Assembly of God I lando mo le soma le diva ya so anto mo le tuai ya le wha tutele mo le whi au wha le nganga mo I tātu umalawa. O ni shooting, o lai ta te malamalama. Ai pi ta te le fia malamalama, pi ke fia makapongi, e fia pongi sang. E alenga sauru koe ngā siri fo ile. Ti ngā na e lo le tani o lau siri. Ai toi fe siri mai dawa. E o le bela na e alua toi lo ma le tani. Ia ua pi ua tau pongi sang ma lau wa ai. Ia tau tutuli ai ma lau wha alongo. Ia, ma ose si wha mo ponga o le tātou polka la mina le veas fo.
pe ata tu le le lo fa malanga le o le tampa o sile lunga fa tala van tu ia sikule olo mala inga o le mau tu nai o tara fa musili fono ti alo sina anti o tu mala le mau tu mele di vango la wo ile tu fa o le radio Samoa Tasilima hiva tolu mo o mai lo wa o le really busy ya le tansio e pisi runga de sele ni ai o le pisi runga o le me e halu vale ai o ka ko mano si a failo sa ilise a onga a matsa molo walo au alo e te toi popole o le Galaxy Childcare e tele ona la lai au kilani saute e to a tele faya o nga vaa o le a o ina le whanau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo tolus fulu i tū la free a vanoa le vena le a onga mo whemalanga inga le whanau free maua mea aia le whanau free e ia inga whapitoa mo nisi whamatalanga whaafsotai le o lua tasi o valu tolu lua fitu lua iwa fitu Hey! Au ona ia vea oe pei o isi tangata e manatu maa ili wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na i o walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le toto ngia, e ma whaifoia na whaile tui o le baisilin, e ki lia atoa ai, saula ia Samoa, i le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina i o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tongu fitinga, mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi i lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Oi, spulvalu midu jang jalo ling July lua mo tu en toi udan tu jala na e fa fuga ye mai se yuli ili July tasibi antale lua ile o le dengia o tu fu na man tanta prependalo sa pa fe o na ya lo piki mai le fana wa onga o le tembul muli na sia ki le vai o la tane vai le tembul muli na sia ki le swa o la ta vali ai le swa o kia o fa pe i mai pa o le ta vali ai tu an tu ta o fi pe se mai ta o fi Vele ia kwa i pe ma le lima sfurumi ka me mo. Oi, a fa pe i me e asu lau ka vale le se ka vale kiso. Oi, nga ka isa mo me nga ka vale asu. A fi ping singi lau ta vale. Nga ma kwa su. Ia lo no winga, wo ko ya ka ele no le fi lau ta vale. Wo u mal me ka o swau. Oi, o lau ta no fa insinia na maua mai si o ta mai lo mai a teito lo pati falaniko ya le ustai lava ya mata fai nai papatoi toi toi o di sino tanto fa si langa le tono mai lo fisso le radio Samoa le fo i vai ngola oli ya wala le no fisi le fio lo to pa ia ma lo to maluni si fa me mo hele fai unga le riva ya so ai mo atu tanto tu si na wa fia a fai wo lo pe ko lo ya kopi ia ia pe fua i lunga ngare ko whakaipu ia por ko sefe fo ia po kongo fo da ka poki ai ua po ngale vile vea ia ale vau fili ma le songa aua ne ingalo sa lo minga o le tusi o le songa pa tasi ma le lo minga o le vau fili e mawai fa lo penga o Samoa isi sifo tutu ila mamanua unisi o tala tu o Samoa ala ngā upu o le matafa i o le matai le whainga o whaale walawe pe o whai poiponga ma liu o leo siu singa o ainga fe sila whainga o paolo o si whaaloalo whaalanginga o e kāle sia ia ma le tele o le ngangana o whaaloalonga e da o le fitu sfuru ta lale tang da o le ofisa fo le radio Samoa i le tolu pa tolu ono Humboldt Avenue i Manukau e maua antu wai sa ulo minga mori si whaamtalanga ia tanga iane o i vala au mai le tātou ofisa i le tolu fitu tasi lima i o tolu lua ono lua tasi lima i watolu, lua ono lua tasi lima i watolu, i taimi whainga luenga. E le whape fwoi lelo le tālu se fururua i le pō, na whatoa e vili mai lea, na paule tangata i te lu talanoa, na almole meo le itu, e oe. E le itu e talanoa atu ia te oe, pe e vili mai mako official kānu se fururua le pō. A whai o nei le lau sa veo, e malau i whalera i lunga o lau telefoni, a vea i o le tablet, laptop, PC,
Ia polunga lo iPhone ai le sa ngā wenga. Ta ilalo le shopradio.samoa.co.nz. shopradio.samoa.co.nz. Ia whai mai ei leo lau o ka whaafitai. Silsilanga mole ainga sa lua fau i le pitono o tawhito i Mangiangi. Ma tō te whaatuloa tu i lau whaafungaanga Samoa ai meise o pa ia sau ngata. E le paupauina whaatupe muli ala taula whonga i sa mātou whaamtalanga. Awa o pa ia mai le vavau e o antu i le whaavavau tulau na lava. Ai whaamata toan tu i suli o alo ma whanau ai meise paulo magafa e manu aisi o mātou ainga sa lua fau i le pitono o tawhito i Mangiangi. I ala tātou maafutanga e whai e li tūlai lua se i li tūlai wha. I le awa uli a tai au. E le asto na i le aso mua mati i le mauta le teitei fono i le se fulu wha pe Salo Place i o Taralava. A mole mana tua mai lau la fonga e whai ai lau whirangal mali e ma sau plate ma. E le se plate foi le plastic. E le ai e ma le plate plastic a kua e runga singa ka mawhukang. Au se tātou i puti i le afi. Ori si whaamtalanga, whaamtalanga le numera leo le olua tasi o valu o. Ono tasi fitu valu. Olua tasi o valu o. Ono tasi fitu valu. Anga leila dua, taite antulo tau soifua e am somata wala i lea aso wa tō whaina. Whaamtalanga lo seinia, ele taite fono male laulaua fono. Fi se oforo mafukanga. E kau nguu aku foilene. Ai si ia ko lau tray. O le size tūre me rewa. O ke whai ia koe karia mau mangaku mau fingalo. I le aso antai au. Whasisilanga rā mo le ainga salua fau mai tawhito i Mangiangi. Ma le tātou whaalinga muli lewa tonu mai le rei a wauli mo tama whanau. Ala fio anga wa sau i ni usila rei. I le awa male whaalono mo na mātou te talo atuai le paia ma le mamalu o tama whanau uma alo tātou nuu a sau o loa fio mapapa au i ni usila nei. O le paia la valea awale a fio a inga ma le mamalu ia salafai ma upu ia te oe le pule e whapea. O le awhaia le tātou mafutanga i le aso mua mati le aso antai au i le Music Art Centre i Otara i le afo le tolu for le tonu la wa uli se e le tulai fitu i le afiafi o le fa moe au tasi lava a wale fa mautuina o ata to mata upu santu ua mai le tato fontanga talwai mo le fa moe a siu tato nuu mo le nei tau sanga mo moli e tielo o tau soi fua ma somantu wala i a tato wa ulia le aso i lona lofa ma lona anga le lei fa mole fa mata tuantu lau le stala ai po le lava oe i lau fina ngalo faintalia whaafsota i mai ia tātou numera nei mo nisi whaamantalanga. O le olua tasi o valu wha, lima iwa valu. O lua tasi o valu wha, lima iwa valu. O le olua tasi o iwa o whanua lima iwa tasi, o lua tasi o iwa o whanua lima iwa tasi, po le olua lua tasi ono iwa, lua tasi valu lua. O lua tasi ono iwa, lua tasi valu lua. Whautaiolo seinia ele lau. O nisi dao tātou whaalinga lau tonu waila visa o le Radio Sam o le rifo i vaenga o le awa uliri o le aso. Funk Race. Luas fulma le valu ni o le masina o Februari. Lua afe, lua lima. O lona toi aso fuliri. E pio na yele toi aso. I maua. O le watoi sultasi binu te ona tale o ling tulailo. Whaatalawan tuai le SK Crates, kasiano sa nele malau whenga aluenga. Sio uso le ia Bernie. O Bernie, e Bernie le hao. Ai Bernie si le po. Atalawan tina le whenga aluenga le Karitu Ward. E nai le whalabai Green Lane. Bernie, so is a mamena ye vila au mamena tui. O tūtio ta loke mea ngau kui ma le sala lau solo kui. Ei. Oisho,
I mako ngā karangoa i karangoa mai runga i. E pe e sere mariura karangoa nga i. Ia, ioi, si aki whare rei po sa aru whare mariunga karangoa mai i. E le se mako pusa aisa. Ngā mo meo kui i mako whare mariu whamre mo. E wa aia kula oi, nare ua saa mai nga oia. E ua pule lava i anga ia. Oi ea. Saula ia, siva mai se yo ufa a fiestia. Umai a, unga luenga, pa a tau pati. Oso pelue lue mai. Susau panga, tilipe tama. Lava oe po oe toi ina, uma ila, ambi pila. Wali kama, shawe lava, famole mole. Yai fo ise lo matua, ufa asina, fami se misa. Wali tini, shawe lava, famole mole. Siva la ia ile musica. E fa manga ia ila weva. Aule fusia la panga. E tupu ai foi o se misa. Au manipo, oi mafuko fote au manipo. Oi a winga fote au manipo. Boom, chicka boom, papa oh. 5, 6, 0, low key no. Kayla record yo, son of the S-A-M-O. A way, night and day. For my people, the Maro people, the Ausuie, oh my fight, yeah, yo, my la, yeah, let's go. Siva la ia ile musica. E fa manga ia ila weva. Aule fusia la panga. E tupu ai foi o se misa. Ia I fo I se fa finge. Vai ma soa, fa sopa moa. Wali kama, shaua lava. Fa mole. Ia I fo I se fai lele. Fai sana sefe, fa lai pankeke. Wali sunga, shaua lava. E fai lau kama. Siva la ia ile musica. E fa manga ia ila weva. Aule fusia la panga. E tupu ai foi o se misa. Siva la ia ile musica. E fa manga ia ila weva. Aule fusia la panga. E tupu ai foi o se misa. Tuina na le whantunga le Kayla Record te le ringaingo le uli amarapo. Victor Kyle, e mala sunga ia kas futi alo. Te lo le me mani e tatu. Ma pe uia ngau ka kouka ka samo. E fifi ele mele tau le siva to tasi. Ai o vai e tunei le te video i e sa ulunga o penga ta wha ilangi. Ele na tatu. E la vea tui fo I mātunu i e pione iei tonga, mi iei fiti. O le atu to e lau. Ia o Vanuatu, Kiribati, Papua New Guinea. Ia o no tatu. E ke fiuro e ke sivanga oi. E peonga i le me foi le ranga kupu mai oi riswata kan malo I jambo. O se ke siva kua nga oi. Ua le fomu wala siva nga oi. E siva no ngofo. Oi. Ale mea lai mali e le mele o le siva to tasi ai ke iwa siva ngai ngofo. Ia umanga tau whai ngofo. Ua fusi ngofo, ua si ngofo. Anua kuro markaka re anga ngofo. Ia e riu whari I mai ro ia. Mai. Ua e siva.
Awal lo kia furu ngo fo. Ere se ngo fo ko wai. Se ivanga na la. Na ia no wantu ma tu sa no fo tonu le na me ke ka fa wai. Wala me ngane ko buenga de pisa. E mana mala mala le ia. Na nai mo ma nai. Ia msi uso ia Terence Hankin. Ia le ma futa mai lalo. Ona na. O kele lo po nga fe Oscar ia lai paka se fo ilanga lo ri ia ut. O le uso ia Terence. Ia le ma fuka mai ngai kala sa keki. Ia o le te va vai tu lu mai. O le la tau au. Le ai I wala ki ala kasi o le la ko malu. O le pai vai asurgi. Longo wi. E o wingi fo I ka puwa. Ne o le Moana. Io le au mai ka puwa I le Brumbies. Io. Ia. Po isi au nga ka alukai. O le fasi tiranga ta ua na ua. Wa u mafaufa. E tuna watu wa le la o fu le fai unga le vaiaso. Io le pofu ia nani. E telefu ia nani. Ui me o ta faunga. Aruantu I lava ma le tahi au an tahi au. Ia puta to I tolo I fola le fale le vavea o la sa. Tautua nā mā oi. A fai ua le aisa upanga. Ona e siva lea nā oi. Ai ua ke siva. O le mangi. O ki leo whaku a mea le hanga le siva no fo. Ma. O le makwama. O le mangi yorongo fo. E le kari mai a oi. E ke le arua ku fwele le ke I fo kurungo fo. Ai whamiringo fo. O whenga e aru. O si o ngā ponga. Aru waku lona ka ngaka le anga nga fua. Wha mole. Koe wha fo I nga fua. A wala mea ngai whele le I mo meo ipu mo meo. Waka le la wā kiro kui runga o penga ka whaida. I o whai mai ka wai ngā ngā fua. O le wha sisiranga tāwana mai le pulenga ngā fua. O fale tari malo ma fale ainga. Tautua nā ma tātoia si siva taito atasi. Ua ele o le taulia. Ai ua ngao lava tamai tai. I one step, we body we fall, still we got fine, we love them all. Brothers and sisters, we gotta unite. Make this stand up, it's a place for us. Cause we live in the world of a competition. Open up your eyes and let your love shine in. Let's find a love and let's move it on. Let's do together and sing this song. The more we are together, together, the more we are together, the happier we will be. The more we are together, the more we are together, the happier we will be. All I wanna do is a ging gang gooly and a ging gang gooly and a ging gang goo. All I wanna do is a ging gang gooly and a ging gang gooly and a ging gang gooly watch that ging gang goo, 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 ging gang goo. Shela, whoa. Shela, whoa. I'll be a president on the fifth. Government Jimmy flies through the stone cold town. Enough, better get together, put your hands in the sky. Shake them up, punch them low with a mind. Now I'm the bad boy that you invite for dinner. I ain't got no manners cause I eat with my fingers. Lost boys terrorize the neighborhood. The hell to the boss, they brought me up to no good. Goody, watch that. Gang goo, gang goo, gang goody, watch that. Gang goo, gang goo, gang goody, watch that. Gang goo, gang goody, watch that. Gang goo, gang goo. Shela, whoa. Shela,
each other, the more we love each other, the happier we will be. The more we are together, together, together. Malolo ng sai fonga mo ia fatalo fat po ile tino mo tapo inga le nei tula fa fonga mai e tala mo lang tapo inga tala tamo selia mo le valu se lau tanga tamo o mo nei sit seni lalo le tula fan fo tau tino le tama ta isanga lue mo le va ia tino mari liu ele monio mo lianga ilo na ia ino tino mari liu talonga be vela te o fonga klapu mo skon kalate tu petele mo Dylan Brown ia fa fonga mai al fa lo tele no nei telefon. E siria mo le valu se lau pasu piti tanga tamo ua maua neisi teni sila i lalo le tula fana fau le sa wha maalo se ia November o le tausanga wawae e beona wha di ai le ministau mata upore lo toi whale ni sila o le tula fono o whatangai tanga tamo patino e ia lato si teni ni sila ta ave sea i lalo le tula fono si teni samo i sifo le afe se lau valu sumaralua e toi tausanga i si teni sila o le whaipulo le pātia le Greens, te anau tiono, tai a whātou ai le tūlafono tau whaofi mo le tue whafoio nei si teni, i lalo le tūlafono a le Restoring Citizenship Removed by Citizenship Western Samoa Act 1982 Bill. O le tamata e ministau mata upole lo tue whale Brooke Van Belden, tai whalia. O le maua o le tā whatananga e mawai si teni New Zealand, wo fui nai se numero nyawa no le le maua e au fiai ma le umia lean, o le tusfolau New Zealand. O le atu la fono o nao i la tau sa soi fuama i le vao le aso tolu me a fei sa lau luas fufam. O le aso mua Januari a fei sa lau fast briva e tu e tau sanga i nei sitsteni. O le mafine sa fai ngā ruenga mo le vavai o tino mari li uri pane maliwa le tipene funerals sa tua ia no na faa vale aina o ainga faa vavau o i la tau sa mari liu ma le aina o la tau tino mari liu o ia tau tino le monio lan sul tu la fono. Ta wai o Fiona Buckledge sa i tau tino le monio morianga e se puru ma le faa. E le faa masnonga fai tu malo i au kila ni le tae o nei. E au fiai lo na aina o toenga o tino mari liu malona maua ino ni tupe i le tau whavalea i le vao le lima se lau tāla ma le awhi tāla ma le siviatu. Li puti ai o le tua ngane o Buckledge o te whono fo i o le whono whatonu whalo toi whale a mangele ma o te hu. Ia tau anu una nai Nika Buckledge o ia fo i sanga lue i le ngā luenga. Sa ba ia ne no whanga mo tanga lau tele le whare whamasino mo le langalongo inolo ne tua fine. Buckledge sa awhi ai le porkalame la uloa le televisa le tipene funerals o ilo ai ole the Castateers ta tua ia. I lona whawhaoina leo tino maari liu i tu tono tanga pepa i le lapisi. Na i lo le tu i tu tono pusa maliu sa tu tongina e lato ainga whanoa noa. Ma tapaina i lato e tongi e tui pui pui o le koviti sumariva mo nei tino maari liu. E ulava sa longo i lato whapitoa i le lominga le Herald i le ise mea whapea e whaia. O le whatono o le whale maliu o le tipene funeral ma le li sa whaautu i ai le porkalame le televisia le Francis Tipene. E pera tali tonu a inga sa afia. O ia palasi ai nei ngā o inga so tula whanu o tua i ai lana tangata whai ngā luenga. A longo ai i le Herald, i le ai masona i loa, i se isi ese tua i sa afia i nei whainga. Ka ia polomi se le vaso mawai, o le ai whai loina nei whainga wha ala tua. O le whātāmeno sanga o atu ngalunga mai pui pui ngore tula whanu o ai a te tau, i se tūlanga o ni a fianga e whaonu iai. Walanga la ngā e tu samari tūlāwhana fau tangata lau tele. E mawhaiona la tū tāwhia ni tangata sul tūlāwhana uailu ai o le Citizens Arrest Laws. O se tūlāwhana ua whailo ai le taitai o le loku o le Destiny Church, Brian Tamaki, i le mālosa zona whanaunanga i ai. O le vāso nei sa pola ai le ministau whamasnonga Paul Coatsmith, i le tūlāwhana fau. Leo la whatanga ai tangata lau tele o na tau fia tangata so tūla whono e pe ona taula ia lea i le pu e vai no sori ngā tūla whono o ngā oinga i whalo loa. O nei swinga e sa whai joina le sosio le leo e pe ona ngā tau whaamatala nai o le a māwalu ngā tau sela matianga. Ma whaono o ai ni tūlanga e le manuia i le mafo whawina. A ia Tamaki, ui e talia fia ia nei swinga o le tūla whono. Ta ia whaadi ai lunga o na upenga tu se inga le ex i sona tūlanga whaanga e tia ua ia i le swinga. O na olana por kalame a le Man Up,
o le alato maua inai, te tele atu se maro si anga nei lo leo, te tūlanga ele o mawhai o na whaia le tūla whono ma whatonunga e pēna i tā wain. A e sa longo ele li lo ia mar whaia onga i le onga tūla whono i le University of Otago, Henry Benson Pope, i le Polokala mele checkpoint, o lea whanau naunga o tamaki mo nei tūla whono fau, o se popolenga. Wai e tā wai, o se popolenga, ono o so se taimi, o ni kulupu o tangata o le a whaanga e tia, ma wha fiaina, e winga le whaonga ino le maa loso le tūla whono, whaasangai i isi tangata. Pari e Benson Pope, o nei toi whaatulanga no tūla whono o fuafuina, e mata i tūinai, le whafto aia leo so tūla whono i whale loa. Ma o lona i loa iai, e le se whea o tamaki, i le whaatinonga le tūla whono. Riso tangata longolango le Destiny Church, o lo whai esu e ngā leo. Taru wailo lato Sofia, o le wha moe sa whai le whare tusi tiara tū, o se whai tau ngā tusi mō tamaiti. Ka wha tau teia se wha pāpine whapia, o se vaenga o le wha mana tūnga o le vai aso i tu aingo tangata kei, o ilo ai ole, Pride. O le uluai tangata o whano le ola mai mi sela o Pipisi, West Texas, Amerika, o se tamaiti tia onga. O le tamaiti tia le whaisun tu pipuing, e pia na tau fia i whale mai Lubbock, Texas, e pia na whaari ai le suiso upo le taulanga i a Lauren Adams i le vaenga o tālala CNN. E leo talia sui o pisa e pitile winga le matua moni o le tamaititi, iniso whapitauli ilo na ola maloloina. A po tūlanga ila na onga i le whelo inga maleu tustala. Tā tali malo ali soi fua maloloina i le taulanga i le solulo ni vai aso. Ko se olua i ola le ua whano le misela te mai le ruafta marilima, ina ua maliu si tamai ta i Washington. O le numero i lato o ni putia le whamao ni ale awhia le pipiso le misela i Texas i tepo. E o mai le solu o le vasone, o se lausu. Se laulu so farm i le whao poponga le tosu ma le whao i la tau. Te lu mai le vai asu ma vai. O le tō telo i la tau wa fia e le vau le lima ma le sfulfitu te sanga. I le whoro tanga mo moare ka peneta President Donald Trump ma le tu stala le salulu sa ia pase tuai pesili e winga le pipiso le misela Texas ia Robert F. Kennedy Jr. Mana tua Robert F. Kennedy Jr. Le fai lau tusi o le tautua mo tangata soi fua ma le matanga luenga o le soi fua maloro ina Amerika. Le sa e whali ai, o lo lato mate tuina le pipiso le misela e spektasi. I le teimur whono tanga ka peneta sa whali e Kennedy, e tō lua i la ua whanola le misela e peitai. Sa whamaunia le soi fua maloro ina le asono napi, e na o le tō tasi. E tō asfuluma le malu sa tawhia fo i whale mai o mai le asono napi, o i lato uma i le ifa yani tui pui pui. Ma whali ai e Kennedy, o le tāwhio i la tōni i whale mai ua nā o le whaano nofo e seina po le quarantine. E sa wharia sui o le soi fua malolo i le vaiango tala le CNN, e le ai, o le tō telo i la tōni o tāwhia e iaia nganga, o whatu whata. Mai la tō te le tāwhia ni ngasi ngasi i whale mai, mori mafu anga o le whaano nofo esen. O Kennedy, manatua, Kennedy, Sala lau e officer Silio o soi fua malolo i na Samoa ai ono Professor Dr. Alec Ekeroma i a Januari, ia le pepelo. O Kennedy, wai loa tele le whaasala lo wino whaamtalanga avisa se winga e tui pui pui ar misela. Sa se atu i Samoa i le ruas mariva. I le teima le pipiso le misela i Samoa, le sa whanoa i ola masoi fua e varsi matonu. Sa wharia e Kennedy le whelo inga ma le senate le tausane, o vaenga mo su enga po sample, sa wina mai ni usilanei o i la tau sa pia le misela i Samoa mo su enga, e le i whailo ai ni a ungo le misela. Le sa wharia ai ono, ele sao lea whaamtalanga. O le kurupa tangata tonga i Aotearoa, the Aotearoa Tongan Response Group, ta lato longa le komiti whiriwhiria le Parliament New Zealand, i o lato te te malosi, i le tula whono tau whaauwhi mo matau whaastiri siro le whenga inga le Waitangi Treaty Principles Bill. O lo whaawau na whaalonga longo i le komiti talasanga te te le Parliament, mai i whono whaatonu, iwis, whaalabaru tonga atang talutele, ma le teminei, io tai ma le Pasifika o whaleo so lato lo ngona. O le tete ai whono o le kulupa tonga ia Anahila, kano kaltaa. O ia whalia, e nati te ia i lato e wha maamasang ieina ia iao tangata Maori, o tangata o le ere po le tangata whanua. O ia ta wai, o lato ta paina ia le malo e whaia le mesao, o whato ese. He wha sirisi la tuai ia le amana i o le whengainga, le tiriti. Ria le tai o tangata tonga i New Zealand nei, pakira o mana se lua.
o whaailoa ele maloni usila ma ilea taimi, e iese la tō whainga māsana o le soli, o le mamalu ma le tūma otu tangata o le ele, o le ngata na o Aotearoa, ai whaapea le tūlangi le Pasifika, o le teiuro le pātia le acta ma le minstalang lango fo e whaamasnonga David Seymour, ka ia fōrasia le tūla foro tau whaopi le pāmene, o ia whaalia, o le komiti o le a iai le avanoa mo tangata ni usila te tō tasiuma, e whaalia iso la tau leo, i le whaape whera o le whaaliliu le whengainga, i aso nei, ua iai. E tālonga o le suira o le kapili kia le kiwi a ni sila Gillian Brown e whaono toso e seina marikala pulika le Parramatta Eels, o lo tālo ai, i se taima se kon kalate, i se tasi, o kona kalate pito tele vai ngā tupe mawai, i le talaanga o le tāmarasanga o le kapili kia le NRL, Australia, tasi le aso talo na mai ale whaamao ni le kalapo le Newcastle Knights, ro lato tō sina e sainia i a Brown, a se isi kalapo lato whaalia nei, i lo lato turi o le tamasa mo ni we sa whanau ni sil nei, i se pēr ngainga mawa e mo le te fulu tau sanga, e pēr na lipo tia e tusa ma le se fulu ma le whātes ma le 5 miliona tala, mo le se fulu tau sanga lea, e tusa ma le lipo te le ruminga le Daily Telegraph i sini Australia, o le kalapulo na lua o lato whaamata uina, a whai ai whaalau te leina o lato ngoa i le taimi o whautana inga, o le lato e whaauilo i tua le lato tō sina mo le Saini o Brown, e pēr na lipo tia ai. O le whea ngai ngai whai tau miliona ma miliona tāla o lipo tiai, le moni o le tau futulinga mo le fia saini o le tau le talvou, e pia na whaari ai se mori mau e tūla late e whiutana inga. Tā wha mau ni ai le opisa silo ni Newcastle Knights, Philip Gardner, i le rominga le Sydney Morning Herald, o sa uni ala na kalapu e whinau mo le whenga inga, o meu lavo Brown, e a toro na lusu lima tau sanga le masino yuri, a whaila e whaiarwhai unga Brown e tu umuri ese mo le Eels, mo se whenga inga se tau sanga, o le a wai atulo ia Jason Taumalolo o North Queensland, ma tino whasua i ma le aui o le Gold Coast, o na o ni tamaia i le NRL, e sainia ni koni kalate mo le te se fulu, tau sanga. Sa whailo e lupe sori ai lau li tau se paka e matua i le ai, masana ai tia pe ai se asa toi wha mamulu ai, pe sa wha mamulu se ai, tēni le Dubois mai le la fusu anga mo le Champine Rolangi, ma ta tia i se le mautono le lumanai o le te mali i sa mo kiwi, ilana taleni o te puā o Peritania o i umir Champino lo langet pa mama pale IPF ta toi whaaui mai tua ma rea fusu anga ma paka ta mafo ina toi na natio na awinane i Martin Pakole o Congo mo le whasau ina ai o le taulelei o le panga au tūlo na lua o le fusu anga tele i le whaunga le vasa i Saudi Arabia tele noi na porkalame ale the A Real Halloween Show i le vasa nei a tautino e paka sa ialo na masau salonga i winga de pongai ta toi whaau ia i tua ia te boa, ma e lona te tununga te wau, e manao i se la fuso anga ma Alexander Usyk, ia le pongai. Pari e paka, ta ese lava lona whaalongona ta ia ina o toi whaau i tua, talwai, ta ia i le taimi o whati te inga, lau tele, e te lava, ua mais. E le hei fo se whaamitalanga moni tu stasia, e po se pepa whaamaoni mai le pomai, e matua le hei fo i ma se isi lava me whaamaoni ai, e o lava fo i le mai ai ona na fuso anga ma Pakole. E o mautinoa e paka, po feo tati ele lumana e o lana tali ni fusu e pena i whalia. Ai ui tāua foi, e fia, e na te mau se avano e su eilo na lelei, i se la fusu anga e whaia ma Usyk. Ai o lea pamitalanga lupe sori ai lau i tau se paka i lea porklame ale the A Real Halloween Show, e winga de fesiringa ino se monio le maa Daniel Dubois, o tari foi taune iai, le tamao Dubois. Ta longo e Stanley Dubois i le baingo tala ale Talk Sport i le Sululu, ma i whai lo ai le mesa whaalia fo mai winga i lo natari, ai le tau fia fusu. Na i lo le au i li ina lau whaamatalanga i le mai sao sa mapo ena tu i o tuia lo natari ma i le fusuanga paka, e sa whaalia Stanley, o le toi malosi mai o lo Champini, o le Champini le po lo natari, o solo ngale le mai, ma i ta wai, o tō tonga i lo na tino ua i lo ai o clans, o lo whaua o lava o na matuai, fofola. O le pongai le na wafia i le fiva, ma le vai tele. Politics, ha? Kala nal ne yaso, iai perfile mu i tangta uma, so is wea. Homeowners, talofa lava. My name is Api and I have a special offer for our families today. If you require personal financial services, I'm only a phone call away. Call me today on Olualua
Ovalu, Fafa, Lima, Tolu, Tolu. Ua mawhai ona awina atu tala o le tau, ona o le langolango mai a le Finance Direct. Bili loa api i le Ovalu Selau, tolu iwa, ono. Fatala fatua lau tala ne le tau mole so mole aso atai ao. Wingo le tau mole so, ele lei wingo le tau mole ne aso se ivanga na aina iao e fiti ele langi anga i atu le fiafi. Yangi mai savili mai matu i se sae, fatu pula ele malo si mai le au auli nei. Le vela fa mawina lo sul fitu tikeri ma le malo lua se fulu valo tikeri. O le angoto i fule lai le fiafia na nei i le 2 minute te ai le tu lai valu. Mo le aso atai ao e au o le aso ma o le aiaina i timu to ulva vasolo ai, te itai o le ato va ai le lei mai o le tau fasolo atu le au uli. E angi mai sa vili mai matu i sa sae i le tae au. Le vela fa mawina i lo sulu ono tikeri ma le malu lua se fulu fitu tikeri. O le au soa i le lai le 5 minute te ai le tu lai fitu, ma o le angoto i fo i le tasi le minute te ai le tu lai valu i le afi. Lau tala nao le tau mule so mele aso tae au. Homeowners, talofa lava. My name is Api and I have a special offer for our families today. If you require personal financial services, I'm only a phone call away. Call me today on Olualua, Ovalu, Fafa, Lima, Tolu, Tolu. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo.
Sifuga malina ole Tamauli Rugby Club. Ia male Tamauli Gospel Music. Pe on tu fatsiele le telinga ya matamu upati Junior Salima. Ia mala ulka pi Tamauli mai le moteli sala family fi anga o sale lo longa. O le walus fu tolu mi du tabate ene ia le July lua ile asa valo le la. Le di fo iva ngola woli va malo ntu ya to umalava o matua ma aveta vale o le na fo amanta na tapena. Ia o tūsa, i langa i hantule piki mai le whana wā onga, ia whewho nei te whainga luenga, ti ngā lo pisia le nālawa, ia e te whaavroina lo teimi, i tanga i atui piki le whana wā onga, i le tū wā i wā onga, mā lo le on sa i mā lo foi, ia le lava papali. I le whingo fie, wa le toi taungo fie le reiva tau, ia e wha mā lo atui i mā tua, o le nālawa o lo o ono sa, ia i le awina tū ma le toi piki ina, o whanau i lea aso ma lea fo i aso. A muia fo i nei e tātou whanau i nei e turu, o lo o maua, i a wala telewa wafi, e whaingofi e ona au nātu i lātou i a onga, pe a whanua mātua. Paua o lea, i a tautua nā ma tātou mātua le sa vali whanau, o se mea le lei tele, i a le mea leo le wha sa vali o whanau i lea onga, e ma sani e fo i lātou. I le saunga le mu, i a ma le pui pui ala vo lātou i e lunga o lea le tele. Ya pita ya tu le mafeda ngalo ya ja ule toi titi la vala vevea o nei ta mai te to lua o le tini titi masalo pe se fulu tau sanga le matu o le matu ya e mata masalo o le lima nga ile ono tau sanga i lona te ile titi ele yo so lai du mola ta vale ai o le menga o so kuat e mafai ona o ta vale lua e mfina fele si le nga vale mfina fele si tamtang ya o ta vale la la o mai le manga tolu le e mwhaina tau whai a whi umamai, i tū uma e lua. O le mea la ua tupu, ua sāwali mai teini ti e tō lua i tua lau tāwai. O la lau ke vai mamao kua i le kuanga vali, o la la a whi mai le tāwai. O la la wha a peta miti, o la ua kiri, so le, so ke whai a kura kākā vale o rau wha kura kāia oranga, ia ai pangale ua polo kai male a wala voile, o le mawhai ina utu, ai o te whawhetai, nā vave na tūle tāwai, vave foi na tutu tamaiti. Ya ole mele le tupu mai se pefe. Ole tu wala no le tu ina tu ya tanto u malava matu. Pole ar ka ko pis. Ya mana tu. Ole ka ko pese ale ma singa ko pese. Ya wa wa matu fa na o pe le nga matu fa na. Ole me alo fanta wa mai le tu fa na. Fa pefe on fa kingo nga me ya nga bomoli ile a onga. Ioi, ele se pipi sital to ina malelo matua. Famole mole ya famole mole. Ele se driver voice to ina masilo matua. Ele vor ko inga malo makuari mano lori kams. Faila o nei te fa funga mai o lau ioi, o lau mafi nga o nga kuan ko inga malo maku. Ya tautua na ma oi. E lo fo i si to ina mano lo, e lo fo el ka malelo makua. Empty. Ioi. Ko ia ima singa kupe, ia pe ukuranga avali. Ia o tu ule alu ia mamoli tamaiti, ia matoi piki mai. Ia o le sile me tate mai tawina, wha loa tuai. I ta mama tida ma tutua bo grandparents. Si le kou fai kama, si le kou fai kama le lei. O le tapena i le awoli, misi lava le temi le tu wai a onga. Le temi alu anto le tamiti le fale, anawa ready mai lana me ai. Ioi, le se flying sosa, o se fly away, ia po o se pizza. Lo ke manga kua, lo ke manga kua, ia sonar ki me kua kua ilea onga. Ioi, o le meo le whalawa voi le nga whakaua kura kaya. O le manga i o le vai vai, pai le la, ma le asa o le la i sa mo, ma le vevela. Ke kua ku ilea wodi, manga i, e rua kura whalawa, so le lai ko koe me le whalawa. Pape e misiala pe o le papa falao a kone koime wa pe oi lucky stamalo ya nga no wa kipi rua wa kipi foi ya wa kako wa uia o la ma oi o le mele o le muri falao i me ke le fie ke foi le nga kongo piri e wa le kam e ka va la kan po inga ke mo le muri falao ya la wa ka kan ko lo va vai fa apak Ia, au mai lo mani purau ki, kama voi le fa sua e upe mai kongu pengu ki, e pengu ki foi o le rau ki,
Ia kamalanga, maua singa sumalia re kiki. Oh, kamarwa. Ila lauki. Mfinga fama, fu ila lau, ila mo meu kipoki. Ele ai se me e fama. Ia kakango koroa, fai malakaroku, tai e su, men, loi lo markamaripki. Wa, okay, loko, kira ko e a fia ni me, kusana waru wakula lo ia kango koroa, airo. Oh, le mang ia pi foi le la mo le paka mar fala. Ai la mar me. Pi ki kau fa longo wile. E pi kau onga la kiki. Ia umaranga koilo iloi. Ia ko ku fo. Pe tson. Ole la kiere onga fa pe. Ole paka ile onga fa pe. Ia manoka kango kulola ko vai fa le ian fala. O le pulu i o la kapia lo ira e whaimiko kong. Ia o keiro. Ia ele hama se suka konga o kiera ngā mea. Ai amu ia nei iau ngā tūpulanga. Ile nei waita. Sole, sa o loko. A le fia ai ale mea ai le whaia kura fiafi. Oe, ia ngā ola e whama fia ai se pizza. Ai roro ngā whama fia ai se McDonald's. Ai roro ngā whama ka fia ai se KFC. Sole. Ia maa kouri ia sola. E ki kau malo ko lo whape ngā marau karangoa. Ia whia ngai lo e me o le umu fwoi le leo la sa. Ia aere ora ngā. Ia mo le me o le whaari fumi siruki. Ia laki. Laki. Ia no ngōwinga. E mo singa whasi kāunga fwoi le me le kamawhukanga rako inga mare lo maku. Ioi. Ahe kanunga wola. O kere io ki ama ere avea o sfarma. I me i o loi. Ai ar se kele o se vitamini o he kongo. Ai se kele o ngi vitamini o he kongo kingo ngei me oloi. Ia wale kok sila mator. Ol makwa. Ia nga umala ia ka ai. Ka wa ai ya kukong. Soli. Pa ma nga yo le kapia lo ile fe me kongo fala. Ia o fa ko le toli. A mai fafo. Ia nga umang feula kafi. Ia ko ilo yo. Ia le o nga maku. Ia o ka kore vai kimingi. Sori. Are ava kua singa fasi maa moi. Are ava kua singa fasi steak whamai. Ngai ko kei lo le leia. O le maa oi arko inga o le. O le meo le sirloin. Ioi. O le meo ko le rump steak. Ia ua lady mistake. A whai alo sa ili se a onga a matsa molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu i tū la. Free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau. Free. Maua mea aia le whānau. Free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga. Whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Jalo whanawha tia roa, ua te talaina nei le waunanga e veni, mō whaatangwa i au ki lani ni sila. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Beta Drive Doctors, i le tau longa whaatau i maangele, whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui la ko witi e sfuluiva, mo i la tau e sfuluan tau sanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le fulu. Pala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i maangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
le alofa uangiangia o le tofi mai le atua o le whanau. Ua o fasili atu po fesa uai e tumatau memu mai so e fasili atu pele a onga e sau o le tali le ai e tui alo uloto pe afa pe a whenei le nei tei nei titi ua le ai sona lumanai sau tua na matua vai lei o le whanau o le manuia le na mo aso asau se ainga o la fia fia o le alofa uangiangia o le tofi mai le atua o le whanau. O se ainga matua e whai mawhamanatu o te tupe e mato e whangu o lo o tupe a lava yasa whai so e ofo ai pea o le loto vai lau whanau le olo na mai le atua lolu mana i le na ini aso olo o mua mua sau tua na matua vai le o le whanau o le manuia le na mo aso asau se ainga o la fia fia o le alofa uangiangia o le tofi mai le atua o le whanau. Se ainga o la fia fia o le alofa uangiangia o le tofi mai le atua o le whanau. Sau tua na matua mai lei o le whanau o le manuia le na mo aso asau se ainga o la fia fia o le alofa uangiangia o le tofi mai le atua o le whanau. Siufonga malina o se keli ma veliana vai fale se keli le dei fo i vai o le awoli. Ina o tolu sul family Jonathan o le tula e tolu ya e fa tala fa tolu so ya se keli. Ya ben tu ale pa ia sua fa vai fale. Yo e kai lo voi si Whaaleanga ka peka o i si whai ka peta. Pe tu samale a o le tofa. Ia vai whale se keli. Te leilo iai pe o te mai tual whale mai o le talana se i uli mutunga. Mai o lana kili a kufo i lele whale mai se uso ia skeli. Ia e pe iana le tau wha mau nia me tu mano vau siki. Ia le tūlanga fo e pe o le whantope e tu isi uso le whale mai. Ta ilo iai. Ia po le tua oi po aile na mafuaina longo. Ai wile, ia fatana fanto ia tu sama. O fai mai kango ia fala uri ku sama. Fiti amitu na fatana fanto dai Mount Wellington. Ia, o me foi le pingurauki is good for your health. Mai jana al kama voi le lauki. Lenga ale asua ia ko ngorki poki. Ia, asu elo le me fa mai le pingurauki ia mangkuara. O kako mea wha maki ia sola. E re wala wala ngingi i peo kama leo saungi. O kama au a mea hui a kako ia sola. E maua ianga o le lau ki fui le lau keli. Ai a wha solo i furo o kama fui le pi o le pefu. O i leo le kama ngare ingo a koa e kako. E masangi i se uso ia wa. Limi tole a fo. Tana wa toi nai Melbourne. E wha pefu i le uso ia pa opi Nanti Williams. Ia vai. E wari ia, e pingi e loi, kongon whanau, ko e pingi e pengurau ki, ne ke, sila sina ia.
E mo ia ua mākukua. Ai re I lo mākukua ki fo inga uso. O ke alo vai le au ka le o va. Ya o le watu I le no le pulenga o le Super Rugby. Super Rugby Pacific. Le watu I le no le to au la ko au le maskamo salu lilo mayava. Skamo oi sua DJ Face. Ku ye le vango si yo si ko ka pinga me le vai sfo. O le wo vai atu. Ya e mana yel tantu ta longa le amtali ai fo ile le vai solo na to. O le jam sang o le Super Rugby. Ele fia na nei lima minuto te ale fitu. Ya wa te tangi le fa ile lo fali a matal ta longa le vale o le mana Pasifika. Ya male au le Highlanders. Mana yel fi dong ale. Ya wa le na toi ma lo le Highlanders. Ile vai so se ma vai today. Ile la ta longa le sa fa nga solo. Oi ia male au sko ingon ta vai. Au ala ko mo pista LJ. Ya ole au fo ina. Ka so ma fo po I si le au. Oi le ia sko ingon ko le o recover mala ko. Ya ole ta longa mo bona ile fia na nei. Taurunga talonga le poana ni le Super Rugby. Ile vale o le Waratahs. Ya male au malo si le Fijian Drua. Fayele le 5 minuti te ai a Foliva. Ile poana ni faye Australia. Ole so antai au le au mai au kama sa. Tala malai 5 minuti te ai a Folfai le fia antai au. Le ole ta alo ile au matai. Ya male au Brumbies. Ya se I fai fo yesina le sona le au Brumbies ia le so antai au. Ya ono le futa tolu vai sol tam sanga ole ta longa fito lia le fia taia o I ole tanto I loa po ai au I lua ole tau fio lolo tam faile amatanga le tam sanga le futo sanga e wai le po mala le tulanga piori I foi no mirror o sui le on peleki o ye tonu au I lua le au le Hurricanes ya kano faile uso ya tuala tai leonta ya male au le au pepe tala ilene le au le Blues left tau I taia ile 5 minute te ai I le fitu le fi o lo winga o le sai stu le o pepe lenga vili le vai asun tene ya ioi o le la koe fa vai ngangi ia koe vili fa umana kai ona tawa lunga le ile te alonga ile vai o le Western Force ya male Brisbane Queensland Reds o le a foi le po antao ile 5 minuti te ai le afoliva ia o kako au ki sulfonga ska mo Terence eventual pa il suafa ia o ko ka penga mai o le voa sa ia kusko inga ko ia e faise ka kalo ia wa o le mele ye oko na fama ia o le kau sanga ngi o le mako kilo mai kau mela o kanare ele I Afrika Amerisanga au mo fa ma vai ko fo ia io e pe ia mo meu fusu anga fui e re I ka inga le longo a ua kongi le so o le mea ngai unga o iere kou au e ringi kausanga ia ai kako karikari whakarikari e haranga o ako o na le meo le kala so o le ngi kala o le ngā kala ma le ngā kala a le umangi tole oi fuiranga kou whakare kongo le vea zonke kati so koi ki kilo kasi kua ia ioi e ringi ai o sera ka pio le o ai mo meu karonga kai ko fiko ai ko ka mfai mai ka ko au ki sol fangua le I de na vai so fo ma le te vai tui o le to te ta alo male ia ioi a ka fu le Reds le vai temini e le ko fa vasi le mai le Reds ia le na ko pingi le vai so ia mangu ia kile le sa uni an tol tanto au te sol fangua I sa uni nga lo tol fa ngol nei vai so Sunga o whenga whakao elo kawa le fō maunga Max Ila. Senga uka amilo i au kilangi. Mo koe fōi mai lawa I o tara I le Tire World and Auto Limited. Le ai mau aiso skoi ngā meg ma pa uka awar. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokong. Le Tire World and Auto Limited e te mawai ta awale ma pa utau ngō fia ia New Zealand antoa. Mo fōi se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta awale ma le telo isi au unanga. Warren Fitness I le na ole se fulu tala pia I wha I lo ieina e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. A whai alo sa ili sea o ngā a matsa molo walu.
Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vena le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafsotai le o lua tasi, o valutolu, lua fitu, lua iwa fitu. O mana o mie o e po se siolo a inga se fisoso ani tau whemalanga inga mo New Zealand. I mata au po e pei o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene. Ma ua silia ma le se 15 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, I mata upu tau whemalanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane le matou Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ialu isa, I le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Tasi lima iwa tolu, amo.
le siufungamali na paunga tai longo I Pulema Sapphire I Sira. Vai fatta fia lota I tai se va popo. Tele lo poto I se va popo le timini. Ja, tele lo po fia I popo I se va I maupo. Dalla van tu leu so ya tai van tu pa Yesu va. Ja, maar tu tai Sapphire I Sira. Alo tu iwa mi tu talo le tulai tolu awidan tu tala I vai fanua. Matala I talo ngana Britania wa lava wa funganga ya malau mai mo foi. Ile tu fa wa radio Samoa tasili mai tolu mo avelo tu ma tu ya talo fa. Wa me lo sungal di vai ngola huli o fea lea e te mafuta mai o tono ni sila po o antulu o e mamau a vai nei te mafuta mai Samoa. Ja, wa mi siu tu wa fio anga wa ni fo fuanga o fai ngol le ya va yaso fan televan toi lo so ya rose ya o le fo e ma fu to le ya ho sunga le ya pasi ya ironi sot ya malala to wa passes pa wa le pasi o le ve e ave de si di ma ale Facebook le si di te le lo ya po ve ya o ngai tanga te me le Facebook o le si di ma e fo yuli le si di e element tu buon nafi o mana van tu nafi ya o what fa tali temi e o fo inicio fo fanga malfana ya na wal want tu le ana nafi asolida ya man tu ala man tu ye va faire la le tai o fo le beta le lima a fo le fa o le va faire e o ko nga fi le ai le te o le lima nga ile e kaya I ka le vela lai fa fu o pa le lo lo musime fa pedala me tupu ya wa nafi ya au te le lo ala e se me sa tupu ile a o nga nafi se tasi o le fa na ya wo te I fo ni la iluma wo ki kilo ku le waki wo fiu ko ki kilo ko le no ku le waki po ka se fi ya u fa pe soli pe uma o manga o mi sa u va ainga tai pe yo le tofa ya pa opina ti Williams le na luta o tona fonga ke le lopo India po Pakistan po Czechoslovakia la ngaru ye fa yelo na tong tai mama ai uile na wetu soli o fa ya si fa leva la ti la fia fi o te alva pa sta malo te alva nu le fia ya te I vola ilum ya ai o melo ma le tana ye ja e le mena tupu le au ya man ko na ka le foka ke I lunga foi le kau le ka restart no le ka activate ya o le ka start mai lo ka ma fofa ya ko na me o tupu ya ai fa makala ka recover la fa o va no son e pe ya ko mi se me pe o se le fia ya le bela na fa mtala mai ya fa mai na fa ta longa ile a nga stasio fana e ye la mal ta mai titi Samoa ai na tapa I se ta mai titi pena tule ia po le ale me na tupu wai peita na tu al la titi le lunga sa ki kilo mal va stasio fana ana me la wa va vinte le na so ilunga lo toto mo lunga e u ia ke le ko mo o va yetu wa mantana fulan tapu vai o se tasi o le whana. Ea, o koe ki kiro kasi ele waki pe mo ere kain. O whapea, sole. E se fo ilo ka fia moea kwa ke fia maa lolo, a le fo ka ke ala mai lunga wha whiro aia ka ika le makapong iari. Ea, whaatu, la le mea o tupu. Ea wha mtala mai lai. Mai. E se ka mai kiki. Na whaati noa le mea na pa uwela titi lea. Ava, ngala iere. Mai wo ke ia le sa wa ala o vai o pa ulo ila. Ya ele man tu fo me no tomiti. Ya. Ele kai kai yanga va ngala ngonga ngila veo ngi vai. Ya ile na fanya tu le ye bola ale me na le na faifu. Ya o le tau mate mai pe o ia le na fa tu pu le me. Ya no fanya tu le tatia. O kulo ilunga. O alo a mai o me fa longa. Au mai male meo deep heat le vai mili ya au mai male fuala kua kuroye fa ya on sa ya
Whailo ma le vai mili fu ile le tau wha te aile tinga. Ua makua ilaka pa ia le fulo ka po vai de game de. Ia mau wha pe atu. Neri. E fu me ia te le on sai le fi le o le futa wana fa mo le mo le da. Ina le te ia wa ko ku fu si mi do mo le ko fa ala mai ka. Ia na ufa pele ia ta tia le manta upula se itai awa ena ia ona mawala ia le po le tong ia na va pele ale nfa ia wa ku la ka mare ia o kaya e ka ki su yo le au nga makala o le officer le pule o fa ka ro fa ku ro ia ngale la taya ia mo fenti fa bele mole e fa ko uma fa ngamba fe do e mo pule angos io o la sang fia mai le pule foi ai me le pule e se fo ringa fonga mo le lo ko ngi kai haupo ya ba mai o la me utu ia fa makala ko ali sa lo mo le sidi e fe lo no nei le sona ina bawa fe sili lo il fana na e lo ngol to fa ya le ai na e lo ngol ia le office le ai la le benga le lo ngol ia e fa militala ia e le I tau yele ma fo fa o le winga la fa mtalang a fa yo tu le fa na puani tu langa wo ye ia la vale on sa ia ta tu ma tu e ye a wala fa ye ma ta pu fa pe ia no fa tu le ia na le lai o le officer ia vai o le mele le la fa o le a fa talia tu po le se fa I un le fa o te fia fi lo ile antali ile lua o te fia fi lo I nei ona ma tu Pefa a pele le a miol kikire nga la ko ai. E misi mai lo me nai lua. Ai o pongi sa le a solene. O lo no winga. Ia wa va no lo ma tangi fo ile le ave sa o I o. Ile o fiso le o. A to no e mo mai se tat. O le a wala na e fa yima ta u fa pe. Ia pu le o ta to loto. Mo wia la ta. E ta ona ta to wia. E rei tu ina antu ia yalo ma whanau ia onga. E o aku iska me ki kapingi e o rea onga. A whai a ore mena nei whai I le tau a inga e ma le tau whare. Ia nga kai inga. A wale whai a fua whanau isi. Wa ore mena e tupu ai. Le le fia lo whan. O whanau. I to tonu o a onga. O rea lau te whaatat. Te whaatat tat. E pe ia le whaatat tali fwoi le li o le Sahara Desert. I le taime e timu e le kai kimuru ngā toafa. Ia e te whapea tuai. Ia tātou mā tua pēa tutupu me whapea. Ia lava pēa lau on sai. Pia nau whai atu. I ele awala. Me whaiona tātou ia. E fō ia I whaafi tauria. Ai ma whai fō. Ona a vea ma tā upu nei. E whai mā o onga. I whānau. O whai a onga. O pūrenga o a onga. O whono wha tonu a onga. Ma whanau, lea ere o yere kōranga fo ile le a me po pole pe I se me tupu. I isi tamiti, pe a o iai. Ia le mele tau, uke re roi pe o se ka alo rea mea. A wha pe o laua fula, pe ma pe vai le vai o le stamititi. E rea I o le tula e whonoa, I o le tula e whonoa le wha o lima re ngō le meanga. Ia isi whakarit ka komu kau. Ia, maua me le komu. Ia unga maua ako leo sisikara. La cosa suena rap. Scooby-Doo papá. Y el pum 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 pum. Y el pum 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 pum. Y el pum 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 pum. Pum 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 pum. Y la cosa suena rap, 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 rap. Scooby-Doo papá. Y el pum 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 pum. Y el pum 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 pum. Y el pum 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 pum. Pum 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 pum. DJ. Hey.
In this update, All Black star Caleb Clark rode his motorbike at 110 kilometres an hour through a residential zone as police tracked him with a helicopter last year. He's pleaded guilty to charges of dangerous driving and failing to stop for police. Jamie Cunningham reports. Court documents show Clark was riding his motorbike on State Highway 16 in Auckland's Western Springs in December when police clocked him breaking the 80 km/h speed limit. The Blues player made no attempt to pull over. Clark exited at Great North Road and continued speeding in a residential area, where he was eventually arrested after being tracked by the Eagle helicopter. Clark seeking a discharge without conviction ahead of sentencing in June. Pharmac Chief Executive Sarah Fitt has resigned after 7 years as the boss of the government's drug buying agency. Here's political reporter Azaria Howell. Sarah Fitt's last day will be the 30th of May, soon after the government's next budget is unveiled. She's taking a period of leave in April and May. It's the fourth high-profile resignation in the public health space in just a matter of weeks. Earlier this month, Health NZ Chief Executive Margie Apa resigned, as did Director General of Health Dr Diana Safati and Director of Public Health Nicholas Jones. Labour leader Chris Hipkins has visited a school as complaints about the lunches program pile up. Auckland-based Papatoetoe Intermediate is upset about being given ham in a halal meal, which shouldn't have pork in it. Opposition leader Chris Hipkins says schools are reporting a big increase in food waste. Really, it's time for David Seymour to admit that he's made a mistake here. This new program isn't working. The lunches that are being provided are not eatable. Some cases they don't show up at all. Donald Trump has hinted the UK could avoid tariffs as it looks at a trade deal with the US. Trump's already imposed tariffs on Canada, China and Mexico. They've vowed to hit back with their own. Trump says British Prime Minister Sir Keir Starmer worked hard to avoid them. I think there's a very good chance that in the case of these two great friendly countries, I think we could very well end up with a real trade deal where the tariffs wouldn't be necessary. That's news. In sport, a quickfire century from Jimmy Neesham is leading his Auckland Aces cricketers to a competitive total against the Central Stags in today's Ford Trophy one-day elimination final in Dunedin. Neesham made 128 off 82 balls after Auckland had been struggling on 50 for 4 after 12 overs. Their innings has been completed, and so Central Districts are looking for a target of 328. Run rate required is 6.56 and over. Aussie James Marcassani is the clubhouse leader after his second round at the New Zealand Golf Open. He's crediting his short game. Putted great, which, that's why you're sort of the top end of the leaderboard, especially in conditions like this. If you're putting well, you're going to be near the mark. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Fatalo fato lo tala ne le tau mole so mole aso atai au. Wingo le tau mole so, ele lei wingo le tau mole ne yaso se ivanga na aina yao e fiti ele langi anga yatu le fiafi. E angi mai savili mai matu isa sae, fatu pula ele malo si mai le awa ui nei. Le vela fama wina lo sul fitu tikeri ma le malo lua se fulu valu tikeri. Ole angoto ifo le lai le fiafia na nei, ile lua minute te ai le tu lai valu. Mole aso atai au e awa o le aso, ma ole ayaina i timu to ulva vasolo ai, pe itai ole atu eva ai le lei mai o le tau fasolo atu le awa uli. E angi mai savili mai matu isa sae i le tae au, pe vela fama wina lo sulu ono tikeri ma le malo lua se fulu fitu tikeri. Ole au soa ele lai le 5 minute te ai le tu lai fitu, ma ole angoto ifo i le tasi le minute te ai le tu lai valu i le afi afi. Lau tala nao le tau mule somle aso atai au. Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo, se kia Radio Samoa.
Fafa tali tali la upasi Watumule pasi Lese avanoa O usava livali loa So solo matua Leta si o pasi Ofa afoe maiela Uhani hani hani Lese me wangata Ailo ufia fia Ina wawa aya oedia Amata tunei Paso umalava lo ufa Atali basi ideala Na ose afatala etu ile pasi matangata po ose seleni asefe la ukesi fetupe e ai atamaiti watumule pasi lese avanoa po usava livaliloa so solo matua leta si o pasi ofa afoe maiela uhani hani hani lese me wangata ailo ufia fia ina wawa aya oedia amata tunei maso umalava lo ufa atali pasi ideala watumule pasi lese avanoa usava livaliloa So solo matua Leta si o pasi Ofa afoe maiela Uhani hani hani Lese me wangata Ailo ufia fia Ina wawa aya oedia Amata tunei Maso umalava lo ufa atali pasi ideala Ele whaingo fiela soi fui anto whanau ia onga ona o le taunga taole soi fuanga wei nei. Ai o te peraina ele Digicel se whaabitoa e te ono marumalo ai I whailonga ta I 5 se lautala cash e se fulu e se ina yaso for Waylay te tasi e 5 whailonga ta I 5 se lautala mo risila 5 whailonga ta I 5 se lautala mo au se talia la fonelo sa top up lusu tala pe siniatu mo soga varoa te ono marumalo ai e te anga wa fo ipe a whaongale au nanga le ClickX e lafo ai le sele ni I le MyCash a le Digicel I Samoa Fiti Tonga Mavaruatu ia inga o le reifa apitoa mo nisi whaamtalanga asiasiane I le digicelpacific.com Sekia Digicel Jalo whanawao tia roa ua te talaina neile o unanga e veni mo whaataunga I au ki lani ni sila numero tasi John Coulter Drive I le Auckland Airport Shopping Centre tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown lau pale o fula wiloa le e veni Auckland Airport Shopping Centre Talofa Samoa o Ateshna Ryan o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O e sila fia e iwa te si male tolu wha miliona ta la le se leni ale UTOS ua toi whaasafua atu I ona sui whai unite I le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave whautau nuu se wha moe moe ta ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M ta la, ma le MyCash e ala I le ClickX. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau se leni, ai sele e oe le manuia. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Alawa se antule Jamie longa le wanchi le Radio Samoa se fulu bidu to te ni len to line tolu fa tala fa to ilo le ile fa na wa onga e fa before I man tua ina ia to piki mai o tole fa na ya mai le onga sa onga pon na sa e no fu ile fa le le
Mwana ngalo le tātou polokalame silva tali le afo le tolu whaia ma le tātou se ia le taina le tu lai wha. Mulu tamini, o le ufa tasi mai le whalatoia eni o le kafu yu I maturewa a wase tātou le poti talo wha eni malo le ngalue? Ia, talo whalawa se manu malo le tautua tunu o malo le on sai fwele nei aso vevela. Ia, o te los mamana ia lava sau lantu wa e sang fie me fwele nei. I tū lao lea uri. Ioi, o le tangata ia I tō angai wha mano na loto fie yaso uma. Ai whai aku lau polo inga ia Darfi. Whai aku ia Darfi. E se manu ma se yuli. Ai o ngai kau wha pēa ia I foi. Ia se tamaita ia Darfi. O se yuli ta Rock Johnson le la karango. E sa ole le ia ai ole malu o lo si fonga o sa se ia ai se swimming pool po se paipa ai vai fare nei mai fora ka ko mafukanga o le foko a uma fe puat ia ai sa ungi mai lo sunga Matarfi e fai le lo sala ia pe a o ko le masinga fo I sa ole la ma ia nga mai ma sino fo Ioi. Kukuangi mo ja. Wa leva vo yeli ko ka ele se si askurin. Malol ngalo malol fe fa any fa si vela o le dia so ya ele le yo to nai fa sanga I mal fa askurin. Ya ai o a mai to to mala una ngala ka for you o ani ta vale pa u online to tau. Ya marisio me alo fa e ma fa yo mo mo manole tu. Ia whātai lawa se mani man mato avanoa, ia whātalofa atu le nganga maulalu, ma ia animal tato whalitāwale o le ka for you, ia ua numero tasi I le tato Pasifika, ia ua whailato au nanga. A whailawa o tau sa ilisa tāwale, ia ua ia te se singa suinga lai titi lawa mato whalitāwale, ua ia le terminate, a ua e se su pe te whepasia ilu mon mato officer, ia wale avanoa se whakapaka o na waiei mako o ka phone whaina taunu mai so o se tu ainga tāwale. O le hybrid car se pa ia hai e se fulu no fua pe fulu no fua ia ua mawhaina tono tato iad. So o se tu ainga SUV lima fitu no fua se fulu ma se fulu lualo ua maua taminei ma ua tato youth ese I tu ainga. O mato price lo whaina whahaluinga I lungo mato Facebook. Ele o mawhaina mato tuina le price o le tāwale I lungo mato tāwale o na e fuafua lava I mato le approve po le mea fue mawhaia le aina o na afford. Ia mo I lato apalai fo I lon whaintui nato mato finance. E iai mato financial officer soani mo I lato ele aini lai sene ma ua le passport le leile ingoa le leile tonge tā lafu. Ia, mo whaina ma le leile ngā luenga full time. Ia, mo whaina mato sasani le tu ainga. A whapea fo ia e maualo full time, maualo full laisene. Ia, se so mai e apalai se tāwale molo ainga. Aue e teno fua I lava. Ona e iai mato tāwale na le tau nuu mai a mato e tau lia. Ai a whapea fo I te mamau te maukilani a wefia o mai lava le e nau mai lava I tāwale long whaina mato display atulu no Facebook page. Ia whamon mole o avanoa le mato numero le over se laululu fitu 5 o na walu. E te whafso tai mei le mato tāwale. Pe whafso tai mato lungo le Facebook page o le car for you. Ia e whaingo fia lava na tu mailo ingoa tu mailo numera. Ia e vile atuai se so I mato o le mato officer. Ine I mawhaina fsasani atu ia oi malau apalai. A whai foi o e lungo le benefiti. A o maua sau part-time sosoani lau apalai. E mawhai te lena mato whaia lau apalai pe a iai le part-time job. A whapele se part-time po se full-time. A o lo mawhai ona le leilo tonge tā lafu full laisene. Ia e mawhaina mato sosoani atu a ia kilia mai le ono se lau benefiti. Whamole o lo iai le mato whalau iloa I mato cashback ma mato refill. E lua I tu a inga refill o lo mawhaina mato whaonga aina. O lo refill ina mai se tangata tono mato whalitāwale. Ia pole mea alofa le ka for you o na lau apalai. E le leo le ingoa ma le tonge tā lafu. Ia le matanga lama le masina ma whaiunga. O lo alatu e tato refill le pole mea alofa le whalitāwale. A ua teno fua I se su ma le ka for you le tolu
tolu se lau Great South Road Maleua la faina fsasani tuai au nei o eni ia lo vai e foi tono mato fatsa vale ia fsasani mo ia inga ponisi ofisiri to te fia mana o mia o lo ia inisi o mato ofisa la faina sala sai mi o luma fai la mato fai lo ulo atu ia pe a fa pe o ena una me pe mato fatsa vale ine faina mo ese fsasani mo e over se lau lo fitu fai ona valo e te mo mai ai eni le ka for you tolu se lau Great South Road Maleua le tato loko mo dato nei au kilani ia po le tato Facebook page i nei o i au kilani po New Zealand atua e mwhaina fsasani atuai ia mai a animal car for you whaftai tele manu matu avanoa ia manu ia tele lava to e fufuanga le vai aso to whaso i fua Soifua mai e maruia le whalitua ia eniu a vela mo ia mawhonga tamu le moni o le li pule ia Rick ma le au whinga wengana a le car for you whaatali mo oe i le lua i vavalu Great South Road i manu rewa wala au i le ovalu se lau lua fitu whai vona vanu o wale sa ilinga leo samo oe malu ainga le ni fo i veitau le tausanga Sfola fitu bidu tau te le tolu tala wa tamaiti o me o tau a mai le a onga o i tau nuu le fale ea le lei sui o fua onga ave o le potu tala valava ea ona i oe vai malo o funa o masai tau lau tina ea sa wa lau tina tau lau tama ea i wasau na baile tātou polo kalama sani ofisile matali langolo i de malo si le wharekeke o le Fina's Delight se mo i keke o aso whandau whai poiponga ma so se wha moi moi na o longa ngai lava i lunga o le tātou Facebook ta i lalo le PHINAS Delights PHINAS Delights te le mano no i mai wato keke ise o le rawa mai o rangau sia ia mai udantu fo i mo i lato o le sa mo mia ia keke ia mo lato fa moi All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, kasilima iwa kolu amo.
Fianga mai DJ Dame tofanga meke antoi ma DJ Noise. Ludi vaingo la woli da wolus fulu male lua mi du tu tai nei ale July. Tolu sound wele fana wa ngoma de bantu polkalame. Officially matali le afole tolu lang lang de malo si le verkike. Alle feeders delight se mo yeke ko so fa nou fa iponga ma so se fa moi nei mo umalawan to ta to keke lunga ole Facebook ta ilalo le PHI na P-P-T-L-O Peter PHINAS delight mo umai lava ya to ke ye fa ye to ye ta to se ile fa ungo le ya so malea fo i ya so talavan tul tina ya sina leo male ainga ye mole tampo inga Hurricanes ye biselo so ya James Stowers mole ainga lo ma to binda e Australia prosenta da Samoa before ya lani mauta to inola e mauta malava ole fa tasi mele di vainga le holy le vantuli on na fai lo mai ilungo telefo ele fa ma vai mai ai ole sa avea ma office sili ole company le ale malo o fa ngoi no le farmac o ila to ia e fa to ina mai ia fuala au mole to single so i formalo loina ma fa ia fo isu enga i tonga fitinga po vai la au e fa ia i tonga fitinga o tangata i tutonu o New Zealand o lesa avea ma office sili na tamaita ia Sarah Fit o le o fa ilo mai o fa ma vai mai nei malona tofinga o le office sili i le mai ai o le fitu tu sanga talu o na pale mai le tofinga o le ala na fa ilo mai le so wa fa la wi lo fa la wi tele e le fono fa tonu ale farmac ia le fa ma vai mai o le tamaita isa avea ma office sili Sarah Fit ia mo le fitu tu sanga mai fa maluina le fa ma vainga mai le so tolu se fulu o le masino me lua fe lima ya e pitai o la fa pelea ona mano lo ia pe fisa de mano longa ave ona solivi mai le masino a perila se io o ile masina o me ia mai o le fa pe mai li sital o le fa pelea ona amanta le sa ilinga ale farmac i se isi office sili i se taimi ele o mamau tele o le tala le fai mai i ua whaelo mai le nei matau ona e si lia ma le se lauafe olo si lia ma le se lauafe ia se petition sa vapelea ona laungani atuai i le tamaitai office sili ina ia whaatea lena awidantu le i le parlemene ia po le komiti wha parlemene o le soifu malolo ina i le masino te sema i le tafsanga de seipa vai atunei fa mai lu ngamana no le taimi a vea ile di to tai ma officially o le company le malo mai la vale tusanga lu afes ful mal valu ye ma le tele o taimi sa au ngani e tuai tangata ina ye fa ma vai mai le to tai ya o se tasi na tala ma ua fa i ye tangata mai le pulenga o le soifu malo lo ina le o mai ile officially o le company le so ina ye mo me vai la au e tonga fiti ai tangata anu o New Zealand lea ua faa mawai tolu pule mawalulunga mai le soifua maloloina po le te fatu ora ua mai ona faa mawai lewa o mai i le office sili ye po le pule sili le o le farmac ye o le sili la o ila le stangata le la so o tuitua ye malisia o sili tau ai se ale me ua faa mawai ni tangata to tele talo si ye vave me sistemi ye mo mai se faa mtalanga winga ia mata upu faa pene ia wa aka koma mai ia ka kili yo le se e ka kili yo i o le back and save ma o le ke mat e le ka kio uma le farma ia ma le vanga bulu o le o fa ilo mai le so e ye ni si o wala i to tonu au kilani e mi se le tanto nei au kilani saute o la fa pela ona to suia ia le sawa o lo ia i lu temidei e toi fa popoina le sawa pe toi fa fo i le sawa inisio awala ile sawa tu maule sai ai le ipale mele finga malo ale libale na sugiai ya ole la fa pe me ile fa mchalanga onisio awala le sa pa uma wala no le tolu 10 km ni tula le ole antoi fa fo ilunga le 10 km ile tula o wala le sa suia me le 10 anga ile 10 ole antoi fa fo ilunga le 10 km ni tula ia maisi awala lea sa valus fulu kilomita na whapawina
e pila o lunga o te Irangi Drive le alua tu mai I Marakwang whaasolo tuai tai o I Boni le sa valus 4 kilomita pa si or kama I whaasi o monga I ngā pē arunga I kai ia sa whapauina le leonus 4 kilomita ma po loka I maranga awala e ri se mera renga whaare mufu ka wale leo I ngia le lau whape mai ia le minister leo whemalanga inga ia la te tele tono Rusila o le Antoe Suia ia nei uma wha mai maua koi maisi kupea ka kouka ka kongi rā fonga I le toi tasuina o meni o science e amatantu lea ile masina o Julai o le tausanga le rei ia ngā peitai e lua vaenga o la whapele o na whaia o nisi o suinga amatantu I le masina o mati le amatali e le asoranta hiau ia mai tatau o na mai anisi o ngā luenga o le a whaia I nei suinga I le whai unga o le masina o mati ia o le vaenga lo na lua o le vaenga lea o le a suiai signs ia mai le tolus 4 kilomita hanga I le 5 kilomita le sao o le ia le wha moe o le a whapele o na wha tiroina mai le aso tolu mai le aso mua o le masina o Iulai ia whai pia o kou whai pia o kou ka sui ange ngā mea ka sui ange I ia mea mai we panga ngi me vui ka I kala pe ka I lua kala ai pa ngare e vai me ole ka un kanso I fuangari e fai kou sui ngā e vi fane lady gams te mai ti fa mo fuspa tono le vali a fai o na wai da le fale sa do mai mo tanto polo kala me sili matali mai le tanto sei e fai ele taina le tulai fa ile a fie shines on the mountains and the night is on the run. It's a new day, it's a new way, and I fly up to the sun. I can feel the morning sunlight, I can smell the new moon hay, I can hear God's voices calling on my golden skyline. A day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Lua miru tau te ene lea fo le tonu whaatala whātu i loa lele whāna wā onga lau tonu i ainga i po risi fo le mafuta mai te tonu o an tātou ta a vale langa i antu i ainga po risi fo o fuafuanga o le rea wauli o le a sofa rele tā lofa ta maiti tā lofa mātua a mai o tau mana ia la skuli mele me tāno a nau whālongo pe wanga e pa ura ka wala mele le frozen coke i ngā lele nā le ngolfa Burger King, ja, kijk door je boven oude dating. Ja, anyways, Jalofa, veel mij met Jana mij au. Wat Malawantia Testiva, Malanga en Canberra, Australia. Ja, alle doen meer maar zijn jullie jato telefonia en te beetje veel tola om jij. Tolu fitu, Tassi Lima even tolu loa do. Toe elongo tono jato seile van ja. Eigenlijk jai nelefa. Olifa elongo we zijn hier voor de kikke. Olifina's delights. En mooi jij kijk jou aan so far. Nou. Whaipuiponga ma so se wha moe. En van jullie even uit mijn hele tijd te doen. Maar zijn jullie tolu fitu, tassi lima hiva tol. Tolu fitu, tassi lima hiva tol. Lelein. O ai le au la kapile ta alona neima le moana Pasifika. Whaingo fia lau sit. O ai le au la kapile ta alona neima le moana Pasifika. O ai. Ia si ia ngana su e mele tali e wala au mai tolu fitu tasi lima iwa tolu o ile o kapile ta alunane ia male moana Pasifika Everybody knows it, Bravo, a champion. Solo, bayo.
le wan toi lus fu tolo minuto tale o le tula e fai le di fu I vai ngole aso a o li de o le aso fu rain o lo tula tula mo le fa na wa o ngai vla me le ma tu pul kala me de o sidi matani le o fa tsi mai e le tanto o le ya PJ tala fu PJ Yeah. talo fa Hello. e o a me lo su Jackie na la o ngali PJ Ioi Fa tai mai foi lá. Ioi? Ia. Olha como já foi lá uma PJ. Te mea onga. Ioi po anto mea uma sa fai. O kusi api. Ioi, o me sa kusi le api. O math. Ia. O le maths, mo le amalis. Literacy. Le literacy. Ai so. O ni tali ngā whesili po se tusi ngā tana o le alme le sa whai o le literacy. O le tusi ngā kala. Tusi ngā tana. O le ale autu. O me sa tusi o le literacy o le o kala. Ia o tala e winga ile. O kala o le Chamara Savali i ole wha o le vei. Ui, o le tama po le tama. Tama. Sa vali le timu malona wha amat. O whesa alu I le tama. Ale fali. Alu I le fali. Nala, le timu ia pe o lana malu le wha amat. Malu wha amat. Malu le wha amat. Maro. Wha taia PJ. Le leite le on sai melunga le tanto leina. Le leite talo fa. Talo fa se o manu. Manu le soi fu o ama yoi. Manu ia fa fetai. Le leite le o foi le sau no? Me kai. Me kai. Ya, o fa solo manu ia no ma ia me kai. Yoi. Le leite le. Ia na e alu ile a. Yoi. Wala to me sa file a nga me kai. Fala langa lo fala. Uia, le to inga fala. Fala papa pole fala lili. Fala pepa. Fala pepa. Oi, solina el wantu la mo ele fala. Ele uma. Oi, ele uma. Oi, fa uma vers fo wow. Yoi. Le leite. Oi, no so sonia tu ya ele fa ele langa I no la fala. Paya onga. Yeah, so what ai uma la fala pe wa. Yoi. O fiel mera wei. Koru kuaka, wa afa. Kashinika. Kashirimi, so. Ta imane. Le leite le oe ali I me kari. Ia, mahalofa, tai on se melunga le tanto leina, talofa. Talofa se mangu. Uia, alo zoi vua mika. Paro so malangi mongoli, langi mama. Ia, ea sa kofo kia ile, Ea? Beha sa kofo kia I lau whailong, ona lau whailong ona ngamu. O whafkaia mo le keke. Whafkaia le fisia le au loku. Le umale loku kofa lau keke. Ei, suri. E ma ngai asuna li eso. Orongo winga re ngai aru abe o le karesia le keke. E karesia. Ia, familia le karesia. Mai wa fifi le ai male keke. Mai whawhatai keria maro fonga le kako akungu. Ei, ia whai akula I le karesia. O le sampo le meanga. A le fui mwhing whaka. Ia, sau oi woro fionga. Oi, sali. Ia, o hala o me sa wharingi a sorimika. Well, le wanga au wen au for lunch. O le ngei ale, vavena le pepenga le lopoku. Ia. O kia ka ngu umaru ako karafa. Wara. O ke aro le karonga moana pasifika le fai o le maka le fiku. I. Wara. Soli. Ngei le fiafi. I. Soli. O ke alu. Ia. Uinga ki rua omaro anko. I. Soli ka I maangi. Ea pe rua kumava kua. Kere loa. Ele se piko le whengaru wengai. O yo le whengaru wengaru anko. I, ele se piko. O ia, ele ia whaingana. I enjoy the ka longa ni imika. Ia. O le makua ma. O where ka longa?
Ke le no me nga. Apa wale me ola wa me sidia le la wa. Ia me siri o ke alu ka po ari sabe. Ia nga ba yo ke wa nga o ye ko yo amiko. I sa lo alu mo lo fu ma ko no mo na Pasifika. Ku ave o ke ngi kire ko yo so le ko fo i me fa le. O ai le aule ta anu mo na Pasifika na nei PJ. PJ. O ai le aule ta anu na ni male mo na Pasifika. Highlanders. E o ile malo li PJ. O Pasifika. O le Pasifika. Le. Ave tai le vala o mai PJ. O au me fa le ni weekend? Mo fa fale look over I looking up. Oh, tai. Tu sa kas? Ke o ke mo fa fale va ala ki nga mala o ko finga le kiki. O lan me na ngase siu Gina. Le ai. Aya. O ye so ya ngana. Ar kala o eri ngo foi vai lo ki nga pe umanga ngase siu ki nga. Oh. E malo PJ ya lele. Alo fan tu mo e fa ngo ngo mai po ile manu malo ni kwelo. Ja, alfat mo ko mala. Ja, fa tente vela au. So ni ka fiolai. Me Gary oi ta alo mo na Pasifika va mo mole. Highlanders o ye malo. Moana. Ja, lele. Wow, me fa le weekend me Gary. Alu lotu a fel lotu. Taya. Ia ka kalo mai mo fa mo e. Okay. Ia alofa tele antu fa ngolongo mantantu se ile umalo fai. Mika o ile ama ke alo ka pua nga ngei. Alu ka pua ile mo na Pasifika. O ile la fa ia nga ngei le mo na Pasifika. O le Highlander. Nga ua fa nga yelo au. Maru ia lo tampo inga mika fa ngolongo mai po ile la mano. Alofa tu ia ma enjoy le ta longa. A fai tele yo se malai la kapi po se malai la kapi liki po la wol tuinga tano e se lo ngona pe ai o le malai mai lo ngona I lo mata tu TV ui la vai tau tonga tala I titila lu yo le malai a o te fai atu e se lo ngona e te la ngona ina pe a no fo I lungo no fo ye pe tu ya uta fo malai a o lai fai le ta longa maru ia le tampo inga ele ta longa le mana Pasifika male Highlanders ile fia na nei ole au le ta le mana Pasifika ile 5 minute te ile fitu ile fia na nei mai ale por kala me le think midda to mai toi tuli mai tanto ya on fia lo le tanto sei po yo to le la manu le fa longa o sauni le finas delights. Just think a minute, it could change everything. Think a minute. A policeman said, "From the violence of kids today, you'd think they have no fathers." One night, an unhappy father came to the police station about his car being held as evidence. The policeman said to the father, "You're worried about your car? How about your son?" But the father just shrugged his shoulders and said, "Just close my car windows in case it rains." Fortunately, some sons are blessed with a real father who takes the time to teach his son well. Like the man who said, "The biggest influence in my life was my father. He spent a lot of time teaching me how to be an honest, good man. When I was a boy, every evening my dad spent an hour with my brother and me teaching us, such as reading something from the newspaper and then explaining it. This hour with my dad every evening lasted till I was married. And it's all the more amazing since my father had only an 8th grade education. A father can even help his son find his career by helping his son discover and develop his own natural abilities. Mickey Mantle, one of the greatest baseball players ever, was deeply influenced by his father. Mantle wrote, "When I was just 5 years old, Dad began to teach me all my baseball skills. Every day after work, he spent several hours playing with me. But Dad did more than teach me baseball. He taught me confidence. When I was just 15, he let me play with him and the other men on the local baseball team." You see, Mickey Mantle's father took the time to teach his son, and it paid off in a big way. Dad, your influence will never rub off on your son if you're not even close enough to him for it to happen. You only get a few years to build his confidence and character.
So every day is the time to teach. The time you lose with your son is gone forever. You only get one chance to love and teach your son how to be a real man, who's honest, kind, and courageous. So, Dad, don't lose one more day. Right now, just ask Jesus to forgive you for your wrong way of living. Then ask him to start changing your heart and character, so you'll make the most of the time you have left to show and teach your son well. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, Fukamali and our everlasting praise vivi me uma ele tua utolungan tuile pulkalamina ole think a minute ili for itimi ole fiafi on fanga solo tuile man to pulkalamno silbatali mo alum fana usa mo la tu wa onga ole neya so for greatly ability for iva so ba tu tele level ma ya to le fana ala vela dan to say ja, Elohai Poyo to Lena Manamalo, if I long sound here for Kiki, Olafina's delights. I want to work with a gamma. I want to wine lava. I want to wine lava. I want to wine lava. Man, want to wine lava. Ja, maar if you lang ang living on if I want to let a man malo, ile tanto fine longer. We sound hier voor Kiki Olafina's delights. Ole sungalea ja. PJ, my stand to Patty. Congratulations, PJ. Well, we law.
e ta mai au details si le tanto officer ma duele tu ulana foi le fo i vainga o le fiafi pa te tele bantua i le fa roino le temi vala au mai le fa na foi i le mantu polo kala me silva tali toi tuli mai i le songa fua ma tua o le ua faia fa solo antoa a songa fua i le asolulu fa i le se i le asolulu langolo ina malo si le fale ofu o le Uncle Sprintz UNKOZ PRINTZ e maua imi tiafu o le Uncle Auntie i e male uso whaiela le asolulu a sau nei e polo vai asfo i le tantou se i momo o le se i lo na lua whaiela asofu Rayleigh langolongi na malo si lea e le whale keke o le Fina's Delights manu i tele le whai ngole vai aso i ante u tau mātua whanau ma ainga uma mamana tua le lotu. Wana whai o na awina atu le polo kalame a le awa uli mafufunga mua. O na o le lango maalosi a le Galaxy Childcare. Vili mai loa le o lua tasi o valutolu. Lua fitu, lua iwa fitu. E resitala aila walo. Ola wasi se vali antu le vau le wati ua toe fia. Toe ono malafa miruto na tale o le July fa. Ya ua tolu ngantu ina le tautua mo oile di fo i vaenga o le fiafi. Le tau o ona whangamua o le hasa ngana o le tau tamali i le tātou mawhutanga i le wha moe ia matu antu i ante malo titi whaitama e malua i mātou i le vevela o le la o le mamafa o ti munga ia ma le ai o se kā la i le ka te i antu i le tualo so a lo o tau so i fua ia maso mātou wala i le dawa i sfau i lo na lofa ma lo na le lei. Amai a tala mai au Stanlia mai a Miriam la la tō pobare i li July fa ona a mata fo i leo le tātou polograma sani mele fionga ia le a tō pesta sovea o a whai ngoina ole nganga i fo whaifa. Mana tua au fuala au, mana tua au me whai nei, o nā nei, o tai au, o talap tai au, ia maona tua antu. Ioe, a whewa a matana ngalo me ia oe, whai sau lisi. Fa pipi i le posa aisa o na ufi le i le pili. Alo vat Tolo i matautu ma le penisula mai molino le taitu pito i apia si o utaulanga manaya e fe pula mai sau o ata uma o fetu o le lani e sulungi ia umasia uhani a o masa vali le masina se i esu solo ia samo